sapu e mai I tula fono mawhaawa e papa Ua masofa le tau au ona ua po wale le tangata Samoa e Ainga matama Tai tai faale aganga Tuli vai ile atua Lo ta fa vai papa Ya la vea ilo nu alo fia ele anga sala Tua na yo tatua aha Tatawa saina mai le polonga Na masaa o le toto ia ta maua le sa o lo tonga Talo fai sa mo ai no saha Na e folau ai I le la afa Ua solo le falute tanu le tangata le ana ana Samoa e Ainga matama Tumua mapule matai tai faale aganga Tuli vai ile Lo ta fa vai papa Ya la vea ilo nu alo fia ele anga sala Awe o matai o masiasi Ua amu mai le lalo langi I whainga wha soli tu la fono ao ta tai tai Le rula floa le a ua soli pala Le aisa ma le mau fasi o tinga tangata Samoa wha awai le atua ua na muleanga Samoa e Ainga matama Tumua mapule matai tai faale aganga Tuli vai ile atua Lo ta fa vai papa Ya la vea ilo nu alo fia ele anga sala Talo fai lo tamau ainga Ua pule ai le au fa atau tala Paapongi sai na Samoa mai le tele o ta tanga Faatope lau le suinga o pili Ta saini fea ngai ngā masaina komenisi O folo o le kamela ai o sinamu ua faapili Samoa e Ainga matama Tumua mapule matai tai faale aganga
sala Ole tangi lava ale pumate Mabalu balu sia au le faungangana Samoa tu utu uile loloto la fa au tanga Manatu yo topinga mai le atua Lo fa asino manga o fanua masuafa Manai whanau ne I whaai ama tau I le wasa Samoa ai ngā matama Tumua mapule matai tai whaale aganga Ile atua Lo tafa abai papa Ya la vea ilo nu alo fia ele anga sala Masino sili tai tai o eka lesia Alutia Samoa ipuava Nea a itui malelo to maa O ai e a sulu I ai Mo se faa o la tanga Samoa matama Tumua mapule patai tai whaale anganga Tuli vai ile atua Lo tafa abai papa Ya la vea ilo nu alo Fia ele anga sala La auli ale mali atoha Awe uala ngona nei leo irama Wale malu Samoa ona ole pa Ua fau sala Na fili lava oe ele atua Molo malo e fai maona tai tai E fa atua I le atua Samoa ua tasi Samoa matama Tumua mapule matai tai whaale anganga Tuli vai ile atua Lo tafa abai papa Ya la vea ilo nu alo Fia ele anga sala Ya la vea ilo nu alo Fia ele anga sala Si formata ko fie o le afionga ia tangoa I Mikaele Lafo Male fatunga fou o le fatoa auki lava Ia batu ina tu lungo le tatou porukalami. Moli mai lava e le tamali I ana ia le pese.
ia le vanga fo yo le fia fil am tei no tato por klame no mana wa se ita fa umar pese io le anga mo moli tuai nei sa vali le lei ia o le fa manatu o le toe fa fangu ia ai mai se fo ita do le atunu o tu so le sa valinga le dei fo vai tau o le soifuanga ua se le tūlanga wa iei mea wa te tupu e makaukia. Ia, i le anga le lei whaasoasoa o le tātou mataisiri le langi o le tau au auna le lei asiata. Whale malu ma le motutele i sa la whai. O te fia e whaau au le tautua o te fia e sa vali mai i a fia te itasi e le itaina le wha. Ia se i whaau au pea le tofinga ma le vala awina e mai le atua. E ala i le whaawawina o le nei porkalame ma le nei tautua Blue Wave TV ua savali i le 5 lalata i le 5 tausanga o le porkalame o le tauta iai. E usavali le wha tausanga. Ia talu ona whaia le tautua e ala fo i le swinga le nei a mai se fo le tautua le Blue Wave TV. Fia la le anganga i le aso lua se furu le nei o le masina o me se masina taua. Ia ile ngata safa manatu ai le tau o tina ia ai o se masina fo i pei na soifu ai ni tangata au le lei ioi mani tangata ata mamai ta le nia ata lo fatu la ia ma o folo fatu ia te oile ni vanga o le fiafi ia ia le manatu o lo malu le fama le o lo niu i lo soifua tapu aoina i le anga le lei whaasoa o lo tātou mataisiri le langi. E fo i le manatu o lo oto i lango tonu fuafuanga whaanga solo ia maporo kalame whaata oto o lo ainga. Mai le asonga fua i leisi asonga fua ia pe mai le aso sa fo ianga i leisi aso sa. Ia mai se fo i o le whanau ia onga ia ua to o manga fo i ngā ruenga o le nei fiafi. Whaata lo fatu asiata. Am taino le proclame e na ua lua se furu ma le 5 minuto te i daily tu la fa. Ia ele tatou tutua le Blue Wave TV ma le proclame le tau te ia e fa malo fai o le faiva. Ia ina ua fasifo le la ilo na tau fiafi a matou ni usila ma na tua le matou tau malulu le wa whaanga solo. Ia ai o le alavali i e va ia le susulu lava matou o fio le la. E le o vave o na malulu tele. Ai e le o matuave vela foi. Ai o matua pa tonu wa mafikau i lelei ia le tatou tau ma le tūlanga foi olo iai ia feo i o le tala lelei o lo tou lau lau ma lo tou fola o le fola pa ia o ngā luenga le atua o tou wa whaawina e fola le upo le atua whaawina e tau tua e whai ma whiangainga whiangai ma tangata wa le vala awina i le atua Mori fa malo mo fatar fatu. Fata fai tau langa fia, usu ngā fono o lo fata oto le nei taimi ma fa ngā solo. O ila tau fo i wa fa wina mai malua o fa ngā solo le nei taimi, congratulations ya te oto uma. Pe te fa uma i le vasenga mua po o le vasenga trua, tolu, fa, maualo nuu le i maualo nuu o le alava se fa i longa tau o loa ua fa maruia nai o i au tau mawhainga fa malo atu. Tau ta iai. Ele o lingo e lea mare wingo le tatou porkalame. Kauka ia, whaiva matiuti. Ia, o Amerika fo i o lea ua whaasifo le lai tūlanga o ngar whanau. Graduations i Amerika. Po o lea ngātu i whau ngar whanau ta big thing. O se tāpenanga te leo, se tāpenanga matautia. Lono winga, o loo matua pisi lava fo i le malo tele o meleke. Maona stete ese au fiai maona territory. Whaata benaina o whau unga ar whanau. O le whaatau si unga o le lātou whaautu ngā senga ma le lātou sa ili ngā manuia, tau wivinga, o le whinau ma le manumalo, o a uma tūlanga e ngā pati ai. O le la whaasifo i teimo le selenga. Talo whaatu leo asia te le neivanga o le a fiafi. A fai foi ua mai anga luenga ia mapu mai i fala matu sa to fita i tunga i tulanga o ngā luenga ma ngā patia ia ele fai ngofie fa mai desi ka inga fa mai desi ko inga se mu ia u ko ro ko ia ku e kafe ai le meri barsusu a e kofo e sumali e pe le hani a e savali e le se pefu a o le o tato o mai mo to wa fifio mai
ia o te lo ua mo watu vai taimi o le susu ma le meli ua mo watu le tatou vai taimi o le susu ma le meli o le taimi nei ua tatou feilo ai ua tele a i le sua vai wale koe kafe se susu ua sua vai ale mele ua iai wale o te to walang o le susu ata tala nova mai o le susu e le suia o le tala le ale tus pa ia e fatu sa ia fionga le tua fa mai o le medi o le susu e le suia longo winga aka ko kalangola i le meta o le susu e le suia e to o le mele ua ka konfia ngai ngai o ngapo o sua vai ya no winga wale ai masekoko o le susu ua mantua vai ya ni tele ya swinga o le olanga ua swinga o le olanga ua tatou iai ua pasi va mai kala le sia ko inganga mai va mai ua uma fo ila aso asia tau fa ko so la fa mai ua uma fo ila aso ata malanga mai sa mo New Zealand nga va ai ar ka ia ka ikar fri makeki au kango roi kanga o veto ya ioi wa uma o veto le mai o so ia peva ai ro kanga ka sa mo ro kanga upo ro ka ainga ka wo wa ta wa free market ki free market fo i e pio inga ta ulanga fe lo ia sa mo mai nga va ai ki va ia au kango so roi kanga ia ko fakari me sora ko lawa e lo la helu ATM po la lu ka vali mai singa kupi ava ko angi yaso o mai o le mele o fewa i makangaka nga o ngu me la fa mau iyo ko fa mai wale ko fewa ingisi mangi cash pa ngwa mele o fewa i kemi what's your number what's your number mai la ngumela oh my good boy ya waka mai foi kanga wanta mai ngo fa tu la ia leila wa ese iyo wa ese la tu sa o le fo longa le ta tu te ia e peia o le sa ura ngalu o vetu o lo ta tu lunga dai peia me o le sa ura ngalu usa ole vaenga le na o mai de ngalu mua ya so ye sa moi nei tamala na sa ma wai loto na o mai la ia ingai kele ala a fa wale o ma di u fa ilangi fo longa o tele na movie au se tali o kama se la ye wo mai de kai mini ke o kama la ye wo mai de kai mini ke mai sa mo tama foi la ia la ua malama ua ne fanga ona i leo la kamala nga le foi ua mai ua fato mai wai pe man tau pese ongi usila ia pese hap foi le pese to ainga pese la le upule u titau sa ilia it's not a permanent it's a temporary it's a basic temporary hap foi le nga mai o risko kele wai kanga mai sa mo nga mai fa ka u ngi mo sik australia fa ka ia tele a tanga tau fo mai la tau yo mai se nga ko nga fia mawa ngo fo mau fai pe pas ma ko fa nga mo sik sengi ma ko wa yo australia o tau fa fo nga auto wa ma tua so kamala yo le van fio la le ola yo ku sala la yo mai ala ngi a tau fe ka wi fo ina makambangi wa ngi awala vangi iso ma fo mo sa ku ia le na ia tamo fo yenga nga uma fai mai melo ngumela langa melo ngumela ia atalo fatu o swing ole langa awa ka ko ki complain awa o isi swinga ia o va ia langa te tau no fa tasi va nga o aso ia o sau in usila o sau avea o ainga nga mako ngai ngaso alto telo tangata na o ainga we Australia avela mako karungi social to know se fa kula utala ka ke kofu ko ngo social I hor fo ngai a me o community hall around yakako sa fo kilangi ma west soli ka ke kofu ko ngo social
ala le meo le lo makua mar koi inga fai pur kasi mar fai alo ala beko sonia lo te loe si le fia foi caught father mele wa le si le ga vanga peko te le to ina mal o matua le tau sanga foi le lima ongo se furu po le ongo se furu ongo lima nga ilunga ke vai la le taimi e te lo ai le hango ai ora ma ku ai me o kausala mo ho la social te mila le se ki e mo li fo e fai si vasamo nga mai la e kau ko mai se ko se ko inga ma se lo matua o le fia yo tangata yo disco yo fia aya ni taimi ele ai mangi kamanga ongi fai mu mangi kero ngi fai pura kasi o ko so ngai kaimi ua matua dominated tupulanga na o pulanga ioi o swinga la nga o so fuanga pi wa fale ya ke de pi wa ilo el au matutua ele fika wiki de mola ko kausanga me de o ko ka au maku ya le na le temirani watu mulo o kama fo ila ia le sa ke le nga pe fa ale inka le si so wa fa pena swing ole so fuanga wa sona se eva ai kupulanga teenagers if you ngi so e kama ngai ku dia kai le city o kai le city wa ngela kai mingi o kama mua ngar va nga kai so ye swing ole olanga wa retired le si au va nga wa le fia nga me o sa fia le city o fia le self e wala nga kai mi pi au mai ka fa self o kila it's hori ar kai mirangi o le city o tara la ko viene ona o le tele fo o swing ala fa fitai fo ia uia o tele ale leo le nei taimi mo sa ngale mu o fa fa kinga le anga o nano te tele no to swing o le soifuanga o ia aso so le afio i onga ngai rungo le o le tele va tu fa fonga le tu se ma wangi le ya o tele la o temi ne o to fia o matua le lo le tele me se ma doctor no uia ya ma to sa fokilan fa tia le feo wa isolo male vai sa fa inga kai mi fa pia e ka uro le ua o ya o shumaka o ya mai ko shumaka fo ile la ave ya ai o le tele o le fa le tonu tupu mai ya fa tai e ya swinga o matua le ya mo le tato fo ile le ya fa talo fa le na mo tato uma o to lungo le tato YouTube channel ma le tato Facebook live fa after ya to share le tato proclame o le tato atu le malolonga o le woto ai to no sunga ya Godfather tato wo ile malolonga ona inisia ne yo fa silanga ma le aso soifua e ina ya so soifua ya le tu inatu o sio mato tama kalo fai ya ole tofa ya ile ingoa matua la wofionga tatiti ya la tsalinga tatiti po la wofionga amitua nai moti maola tua ya fa mulu ye tele le tua ile atua ngolo wiva se furu ma le toru tu sanga lo fanga fa mulu yanga mo le aso soifua sio mato tama peleina le tofa ile ngoa ya tatiti amitua nai moti maola tua ya fai wa doi le so le iva sur ma le toru tau sanga o lo soifua e fafte ye ile tua si li sili ese ona olona lofa malona ngale le fa soa ilo soifua wa udia o le tama le tele o nei tau sanga vi ia pe le tua ele au no ma dote te talo pe ile tua e sang fa o popo nisi tau sanga se tele o lo soifua awale tu singa o le tatou ainga no ai mai se nga ruanga pa ia le tua o lo fanga mai lau fanau savai America Samoa New Zealand fa pe fanau au fanau ma fanau au fanau. Once again, happy birthday, Dad. Ma tau te alo lofa tele mo oe. Ia, lofa mai fo i siau. Watali i fa pele Alaska le songa le Samoa le songa pei. Ma le fletua. Ia, yo pu fo i mai la dou ma nisho le to tele.
o alo mawhanau ia mo tātou ainga le ngatone iafu satu paitea o vaisala po awala ia ma le tātou tua sau ma sātou a atoa mo le toi mwhamunianga mai atau nei asiata ia te oe le tamā ia lau tō whaile ingoa po lau tō whaile swafa ta titi ia a whapea fo te whapea atu o lau tō whaile te pau le whano ia le anga e whaingata o tama mātutua o le ala taua ia tulunga fo i mamalu e whaau i whale moa o le tua o whale toi ia manuia lo wasa soifua le atoanga riva tolu tu sanga o oe le tamā pelina ia o le tātou was whanau nau te lona paulo le as whanau po mai ia i le tātou ofisa ia whaaftei fo i pei mo le seleni ia mawai fo i se i oe whaasiringa malosi e lau whai ngā luenga o le tātou whaasirisilanga na ona toi whaamana tuatu mo se tātou ainga lea matawhale o le tāpena le te tala aloa ia i Bay Area fast registration o loo whaanga solo pea le tātou le Stala Sacramento o lea o le awhaia le tātou whilo inga ia ma outou ma le komiti i le aso to ana i nei aso toru se furu ma le tasi o le masina le nei o me o wingo le aso whaai ulava i le iwa i le taiao anga i le se furu ma le lua i le auli Samoa ma lava Amerika Samoa tutuila ma manua Samoa i se sifo ta tala le avanoa le nei na fasiri mai nisi a jau mai tutuila po Amerika Samoa fa fema do ie ma ko ringi upolu a le mo ke fia lango lango me fainga ma ko wo ma to te le Stala o le tali yes e ta tala le avanoa tutuila ma manua mo tu fianga mo tu salaia ma mo tu sa e te tala le avanoa e te tala a awai e te le Stala e le ai ma se a whaina i oe o le uso lava e ia Samoa i se sifo o te ilo fo i mo utalitonu e iai lava o tau a mo tau so tanga i upolu ma sava ai a whape lo loto fua te ifo mo e tau fesili pe mawhai ona e alu te le Stala. This is not just for a Bay Area mo so o se tātou mata whale lava i Amerika a whai o ia te oere fesili nga ia o te avaturu whaamaunianga o lautala o le fionga le teita i fono Alaska o le mangua o le kukuila ka malo le fionga le ko malakai o le kukuila ia o nisi fo i o lo o latou lima ina le latou fo i a vaenga whaasapora po le matawhale o makua kukuila ma mangua au diuti a o loto tamaia ia ona e fo o latou tino matau ainga me lea o le tali atu lea mo le toʻatele o outou o le etu fesili le vaenga lea ia ma o Bay Area na ua iai ma le tou whaalau iloa le na ua ready le tou mitiafu e whaatawai fefe i whainga Bay Area whaafisau taito loa tamaseu mo sau ofu merchandise na utu ina tulunga le numera le na whaatasi lima whaatasi o whaalima fitutasi ai mo lou mo so malamlama anga la vaia i le Stala whaafisau tai le fionga ia le au pepe tele pale le au pepe tele ia el numero le wha o valu fitu ono valu iwa fitu lua valu wha mole ia mo o tou ina i Sacramento na utu ina tule address mo le tou wha moe o lalo i Christchurch ia le utu ina tule wha silanga lea mai le fionga i le teitei fono le sunga e muripola le stalaina o suafa uma o Samoa i Christchurch manu utua oi e fia awai mai lango i le fast le stala mua i le 5 tala tau au mai masau me alfa po le donations mo le whailongaina o le aso soifua whātau sanga o le fast party maua le tau maftanga free music malie masiva savalinga whatamilo i le South Hagley Park ta alonga volleyball, netball, ma le rugby touch. Ta tala mo ainga ma whanau. Whaia i le Multicultural Recreations and Community Centre i Hagley Park, Christchurch. E walaulia uma ma ta tala le avanoa i lo tātou nuu whaapea
ia tua oi ina ia fia au mai fa so taile fionga te fono muripola poavase le pule le umangali i le numero na utu na tulunga o lua tasi o valu lua tolu o lima ono tolu ia ma le address na aso tolu se fulu not 20th aso tolu se fulu to fasa watu mole lava ona ua pa lava ia to fasa o mai foi tatu wa te lo la ufionga le te fono ia o le aso le na send maya ai o yelo taltununga o le fa moe lea e fatu atupu le so tolu se fulu was freely o le vaiaso yontua fa mole lava ia te loa nisi fa mtalanga fa so tai numero na utu ina tulunga o aukilani o yeli tatu fa sisilanga mo aukilani ia le na fa sisilanga o le ato e faia le tatu fono tanga ile aso valu o yuni fa aftaitele lava ma moli fa malo ia tatu umai aukilani sam fa yona utu va atu ile aso sana te nei ia mo le fa wa wina lava tatu restala matulanga o yai ale atu fail tatu funtanga le so valu yuni ile no fuanga masani ona onisi o fuanga e winga ile so fa na o tatu vanga fa fai fast ile masina fo fa amna tu fo yo fa nga solo ya tatu listala ai piki ai foi listala anisi wa uma ona tongi ai fa amna tu foi tatu tickets o le sailinga o le amiotonu o lo fa ma popo ai foi ile aso ai o lo fa tau ai foi ile tatu mitiafu ile aso ia o le tatu fa iloa fa lau le na ia fa te fo i lau to fa te vanga ia tu sai fo i o le fa manatu ia e ala i tatu fa sisilanga mo tatu o kilani to tau o fia mo wala no ile so valu mo ta penanga le so fa nau tatu marolonga fo i mai pa fe lo isunga le tau om si tatu fa so issue solo tupu mai samo SMI. Fia fa fole na no mota a fio mai lo le SMI hardware funga le o ye nei le mato au fainga luenga to mai fa pitoa a wale sui ino so se vali ina ia fe tau le le malo manao o mato vali o lo au ina mai atu no mau ma o mau tino le ana ta mai umi foi ona au le ai go mota a fa tali ai le sui ino la vali o lo ai foi ni so mato vali fa ai la filinga o wale fa le ina tiki o le mota tolo alalam papa au ya tunu fafo so tai da fionga ya mai ya Leslie Wolf a wa fai tongi ni sina ai piki sa molo opa e na le filipili la vole lanu ma to te ngalu lu ele suina un piki le e lo ainga sa mo e SMI hardware o opa anga mo so se mea fau fali wan fau sieina wa mea anga ta Manu le hatu o lo fea fioa i au kilani ni usila e tausa i hia di la eisa moa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa mi tiafu whapea la ei mo tamaita i mawhanau. E tasi lava le whele o loa i au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera tasi John Coulter Drive. Out of a tono le vole warehouse mara Cape Town i le Malai Valley. Le e Veni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa i nail mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mato te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani i tangata uma o le Pasifika. ICR,
Awa e tā ua le mato ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fesoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia e le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Talofa lava and welcome to Roots Barbecue Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quick Freight o se au nanga vave te whaatutuaina. A wale la foina o la container po so se whaamuhori e wainga I Samoa. Whafsauta iwa awao I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quick Freight, au nanga vave te whaamaria lutu. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Taimana watile ua toi se furu bidu ton tarali tu la lima. E le tau tua whaua wa le Blue Wave TV man pro club le tau te iai. Fifi whai loa to le ua tau mai no mau ma tau mai le lei. Pe o le tala I le ngoai pore urua ia li. Ia le safo lau o le songa le lei e taua Godfather Memory. Manu fui I lunga le tatu programe. Ia. Au uri mai wala ngale dei pongsa. Ia ma lo fo lau. Ma fo se fo asiaka mai e fa pe fo le si mai mo na ko. I un kupu mo e fa karo fa ku ngai ku la aso. Ma ro se fo mo ma langi ma. E mai le nei aso I le ngale le yo le tua o ani au mefa. Sa fa ngai nga wenga ngore su sa pocket money. Wa le ka ure ka kio ka su singa pocket money fo le mo kwa o ka le o alai mafanga. O mo dala ta penanga la ta pena mai le waluma California. E le se ka mai ka penanga. Ai o le ta penanga ya tangia mai. E pe le lifa ya o ka penanga. Ai le mo faro wa oi. O le hupu mon. Ia. E pe le lifa ala fa longo o tanga tale so upu mai o e fai ma so upu mai e te o Pelinda. O le ala tau o Pelinda ma naiti. Ia. O la tau na lea e tau lea tau o vavai o Pelinda ia ele kuso naiti ma o la o organizing o Pelinda le pe o ia lea e ta ua mai me ia o ia le made o ia le organizer le moi rungon Facebook Kalo Pelinda o le ala e Victor Viol na ia o le al vai al fa longo foi la I tau fai ngat talo ma avamua o le ala ia pe se maftanga tinale na ti tau fa longo e tau o ifo ile temi le tau te il tatu fa mo la so lusful o le wolof bise o rum Yeso se mea la le se me foka ko na paula le mea o te fia la patai la sunga ia lava lau manava ia lava lau malos se kuunga po se le ai o mea kakaunga e faa io e ia lava le moe lava le maro lava lau langa o moe uma e taunu fai New Zealand or mo kwale moe o e pea o ia
Wangi mo ka ngunu. Wani au mo umai fai umai nei. Ku mo. Savali. Mo savali. E tala na o fa ala tala mero mo savali. Ole va ka fo ila usa we Missouri la dobi. Oh. E sele tu langa la ua o fa lo tu ta pena wala nga ya e fa tala mai ya nai tato suiso upu o ya ole fo ina ma fa so ma le fionga le te fono ya pola te vao lu fa ta po le to fa mo to lu le nga ka fusio le na mai tato fusio la stof ko pengi ya o fa lo atu e ya ile ka peta o te le loro na langu la ka o mai Kape kamumu. Ai tau fofola lei tere ro o ele o confirm mele lang. Ai power pula na ia yor kapeta e fia fofola. Yeah. Ai se is a very godfather. Kape ka sa pa mo boy fia me. Se kape ka fo o ia me kape ka sa pa fia me. Lai o lewo tango e tau watu ina ia e whaata pena ta tia ia sa uni se sa foi kaya o ile tato program no tango foi ile la patai nga ia mianga ke kapenga ia ai malo ai mo o ia o lewo tango tau watu o kapeka o e kapeka o le sofa ka mo mi sa sofa ia o le tulanga foi la wo ia yo mo nga la wo fa longo tu te to fa e ia ona vaenga pie fa pale fuiono ma pie fa no foali io si tupu e mo pale Camila e lunga pere langa ole wala to vea le upoto inale na faya tu ya o ila na sikaleki o tupu Caro pascoia o le mea langa Faku fo ilanga langa o Missouri e ese fo ile levo karinga malo Missouri ya malo la pe na pu e mai lo Missouri va ngalia so e lo mal mo la me fa ke mi ako le la ma ko mo sa ungi tu so wi mana tu pe o a o re yoane tu wala o la ule anga ruenga o ke make sure paula la utu ala lo titango e tau umai tangata nei o ame ai matau mafai a whatever tua fai tele masima tu se pe o paula la plan o ya malo I'll make sure matua well look after ya malo ya o la ula na io a fa fer capo o la uta pena mai la uta polo o Missouri ma Medford by the way tato Oregon Medford ma tau te tato fil hoa ile na mai le aso fa o yuni a yulai anga ile aso iva o yulai aso fa anga ile aso iva o Medford la umo kwa kapenga mai la uka polo a bola te va fo I yupati ma la tau vai ai au ngi sua fa kulo so fa kulo ka I va fia ka ia so sko nga ka la foi ta pena mai o Seattle la ia la ngala o I tau te olo I Seattle ia ono I mantua pe o olo ule pe o olo I Seattle la nga fo I o ule Seahawks ia tu so ia la wa ia la wa de liu ia I se o pe fa mo man anta to wo la I se fo ila sikai le Seattle ia fai io ia ile fionga ia foa manatuo I male fionga ile te phone ole pestino no matai ia afamasanga ia lau to ai tonu I America ia me se fo ila ka kanga so fa ia kuruongo ele se tamai tangata fo ia ngarpe se umala ta pena ngala ta pena mai ai tau ona o fa I lo atu ia o fitness e mo mia oi e ki lo la oi ka ko lua e ku ma sa un me ka ko lua ka fa fa de causo ka fa de causo I kwa na pauale vai ngau te fia la pata ia sauni ia make sure e ki lingi le leile pe awane I ila io ila awane I afai o anima o si o iai ki lia le e fa ngale lenga pele mana ia le vai ngale o karfiu Karsam le ma fa kar Wai o America ia e pe e iso la tu so tanga e mese ia maftanga tina matamaita pe e iso la ko so kanga va la kai mengi so ngai miki mana tu la o tu la wa expire la u pe usa wale o do man tu wa uma wa pai uma yere ko akele wa po pai miri io wa ya o lo mo mia ni pe fo
pea la kamai. Pea la kamai. Mana tu foi la. Ma ko sa ngi ule la pea. Mana tu foi la pea sa ni man pea fui mono. Fui mongo ia la kamai. Lei fa tu ta uma te sa. Ko mana tu ala o pea ni. Anta tu wo foi wa ole culture foi le pea. A o foi ona fa longo le pea light. I pea matua. I o umi. Se fa lo pea la kamai le pea ole. Ia fou le pea ole. Ai le pea makua. Ia pea fou. Tu sa fa tu lo la pea tuai. Lele o UPI. Ia lele o UPI le fa mala mare. Mo fa pe ngar fa ngor ka ku mala. Pa wa le me fa ngai le kuai mo fou. Yes, o pe ala ngol o culture. Ele fa ngar mo ku bo. Ole anga nu nga ia fa langi malo fi. Ia okay. E fa lo ku so me fa tu pe matua, pe tuai. Ia o UPI a fa pe la fa fi o le po o fa tu sauni o UPI o fa malanga le enta mai ku. Eu pea foi lá. A eu pei ka ko. Ka ko foi mono o eu pei. O e te upe anga I fa malama le la tala tanga I o fa idi. Ke ro e mo le ko yo ka. Mana tua la e tolu tatou pea ese mai akia. Ore ei mai revisi. Mana tua la. Mana tua la o pea ia. Mana tua foi la o pea nei o me ta o pea. Pea unka. Pea mama. Pea unka. Ya. Yo o pea lana. Ele fai foi so nga fia fa ma riu. Ia. Mantua o le mea langa o le ua tasi I kai malanga o le mea lai fai atu te malanga upe ai na vai lai wa ko la ko ia mana tua la tu tu Elvis Modi ia lele mai o de kuda ia ke lele ala I fa pe Andy la ko o me tonu ala o le pe alia o le alu e minko matangata ku so isi pe e upe al pe ngai minko e fe sono e la ngor malu o le ato e mo wala vanua e to e militino ai matama le mansa mo kama kuai kama sa o nga e kangi e maka makanga o kalunga e fa fele malu to e ona ukara la me use umangi ka po kala mi ko ka fi uman mananga na mo di Ala o fa longo to le longo mai el tato so de fionga ya faufo. Afo no le captain. Ia eli o I merponge. E fixo luiva o lai ka fia pe a Elvis. O ele faka nga po o me. O le ala tele o lo po le mea o lai fa sa o na fa ali po o le mea ele uma na ta pe buku. Ajalo fatu le chevek marita to fale ainga I merpone le mafuta mai le vanga o le fiafi ya il tato wa programe ya wala varanga aka ya wo malia la wata ya to na po le to tele ila to wina meli mai fa kai mai ila o ko fa kai mai am ko e fa de ko ngari lo sidi ves ko ingang poso si sa o si le fai si e laki ko sa ko ingat pokalan nga meri me ya nga meri me ngi sa tango forward ya misal meri ko inga ke nga kan ko me ngi ke mai ba ga ya ro me o fiso ke rafan uso ki no la mo for ko inga papia papia ba nga ya yor mo ngol le fio na mo di ya kia e paua le pato il proclami e akari ko inga ye ko de ke ko inga e ku so isi kai mi alo wale vivier ko inga ya ka ua ai ka paua le pato il proclami e olo yai ia akaro mar ko vivi wa sa ku so isi mele akui ai olo mere fa mai sa o le paua le me sa ne o me o mala fa ya me pa le me sa o le ia e visi o la ua lea fautuanga se uso sa uni me malanga o le a alu le elevisi Samoa
e alu e wheroa I lau whanua o le Erevisi America. Vai ka ko ia. Ave fa makumaka mere. Ia. Il kunga mau Erevisi. O le ave fo I le uso I le mea samaliu I Erevisi. O so. Laki la nga ia. Ia. Na menge o ko ni na o so le di pisu. Lei. O fa lo ko le po fa ka ko fo. Nga fa ko fa ia Erevisi fa ka io vai no nga singa. Ale fo o se le no fa lo. Lei o le ave o e te o le mea na maliu wai Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley le first. Yeah, the first. O le alu la Elvis Samoa. O le mea maliu mai Elvis. Ai le se me tupu fo tu atu na mea. Ba wa mea o le. A talo fatu le jofine ia Anastasia McFall. Le mafuta mai Brisbane I Australia o ina fo I te mawai le merchandise le tatou te iai style. Mawai nā le tātou ia whaitanga, mawai nā le tātou mitiafu, mawai nā ma le tātou ia lava sarong. Sarong e mawai nā I le tofine ia Anastasia I nā Brisbane I Australia. Le mafuta mai fo I le nei fiafi, ia Anastasia Ahi McFall, ia ma le tautonga fo I. Ma lo fo I whaatotoa ia messenger iai. Ia mo pe fa pe o le te fie fa tau mo o tau I Brisbane ke le yo ka ye la fo winga I la ko mi kiaf ala na ma waina I le tofine ia Anastasia fa so ta ia ia fa malo atu o le o confirm uma me ta fa so na ia la ta amata I le tulanga ua sai ti ai le tu le fa ulu lunga o tu stala so si Samoa le ai mase singa lipokia tulo o le ua malanga uma ilunga ina wa vatu te iai which is five tai le tatou source mai Samoa fa to ina fo le la utau fai tusi umai articles matulanga o le vaenga pito I faingata le wa mai le fa le utau sisi mai mo dianga ia leo ele se fo ile vaenga na mavatu ele so ndafi mresunga le atau o le article sa kusi e langi I le vaiaso na te nei e whaata tau ele ali I sa whai mamalu o le malo sa leo e swafa ia vise sio le sa ia saini whaanga ngaina pe whaanga oina ia se saini a se li I malu o le malo o loo ia tunu I fafo le na taimi ina ia fa mauni ai sana no nga tupe I le no pi fa lu se la wafi ya le totsi sila mai kuor ka kale kuor makale aka ko ngale le matala no atu ai manisi o atana vatu nafi ya fa ilo mai mal to te lu man to na tunga no vai ai moso la ngo wola vai moso to lo le fio anga ya ai tatu su ira maton di tatu tala no tangata the issue o le ala le wingo fa metalanga langa le woto e vali atu o le tangata le na mafua ona tusi e le faululunga o le asocio tustala I Samoa o se kusikala singia wailonga lana tautua le tamaita ia langi ki soma ona oni fa mau tutu sa ia mau mai I se moli mau fa atua ina na fu ai o ngai kusinga kala ona e fa pe mai na talo sanga le tangata lea ua tuua ia e fa o ngai se vale le male sunga le malu le malu ina ia vea le malu le malo mapuluvanga po stangata fu ile e fa o yo ia ngai ile to lua o le leo sa o le sa malanga I fafo e tau fai ai se soa lau pulenga ina ia fa mangalo moi mangalo I walanga le lumor fa msinonga le case lea e wila o fa malolo le li lea sa fai nga yo inga fa solitula fono o le li lea sa fai ma porika de tu lepa sa la via le vai nga le la te pui nga sa nga le mu le pale mi sa tu lai mai mo kusi ai lo e langi le article le sa ma fa soina le vai aso de nei fa lau keli ai pika ua avea mamea ua oso ai le maula lea
ua failanga kangi le ofisa o leo leo. Fai mai ua faalea inga defame. Ua faalea inga ele tamaita itu stala sinia ia langi kirisoma. Lona tamali anga. Fa pea ua ui le ao le malo. Fa o ngā mai le ao le malo. E tau mo fai e soa lau puleng e fa mangalonga ia. Mai lana mio leanga po lana me sa fai. Po langa ngayo inga sa fai. Act loa ma leo leo. Tau fia mai mal tamaita itu stala. O lela e vava ia. Tua manino lava. Sa tau fia mai lea soto nai. Halu ma lea sa. Lefa to ata tala itua na nafi. Leo o ina tu ma le mauti noa langa leo whaala utele mai runga le ia tau. Ofisili ilo mafau le ia tau. Yeah. O le afianga lea o le libel, criminal libel lea loa lea o le defamation lea ua ave ilunga e whai ma criminal i Samoa. Lea ua whai maa vangoa. E matua whao ngā ai le tau i masui a ngā i tangata tustala. Lua, ofisili e vatu te tala mai ilo whirangan. Lua. Ai se a ua e se ai le treatment ua whai i alangi. Onga ore kangi ar kangaka lea, a ole are kamari anga ole kangaka ua whaale anga inga, ua siri aku nga makangaronga kamari anga ilanga mea wha anga oire nga whai. Ole saingi se ole saingi ar kangaka ile oi Samoa. Inga ia maualanga lua se la wafi. Ole ale si au kamari anga le ke kau pura pui iai, ole ua maka oi o se tangata wha anga oi, ma whao mea ea lai lo tau wha se ina ole saingi lea. Ai se awa react e se leo ma tau fia fuarku skala mo le lua. So ai se ana le avatu wai whaina o morianga ma toilet kou. Ma le lona tōru. O ai sa ongkang. O ai sa o ara kanga kalengkang. Pele na ona whao ngā mai o le leo se alo whanga ai e se akur kanga kanga ngau whain mele. Na so whiringa lea tau. Ila o whaikawa ko pe kolu e ai kuskusinga se sa o whaikawa. Ia. Ngā bai aku e ore kangi ngā whai e lua bai aso su e leo ore kangi. Lua bai aso. Ai whako amori e rola so ko ngai mara sa. O rongo winga la. E whauringa mai wale wa kerenga whai ngai winga leo. Ma kam whai e wha maangia le kangi lea. Ole se senga. Ole kaka lea. Ole leo sa leo. Longo winga ke le lava nga so kanga e kongo le. O lo official leo mai foringa mai la lava ye lava longa fa mo inga ya la como la so kanga kongo lo official leo ole ka apule ke ki rok nge ole manga ongo leo le be ko ku le pai kasi el mela mo abese ole pure fa pe ngaru le au le malo Paula va mela me aves a le foi ngaku o me mari le ngo ya ko il kuskusinga portar mo le nga kuskusia sa ku leo la vango ya langi fa ko ese e fa ko ese e fa sa o fa pesi a fa ko ese yo what is the case ai ke enga langi langa ile se fa ko ile se pe e ke langi da ko mau langi langa ia mau mara kuskusinga e sa o me nga ya kuskusia longo winga fo ye ora ia langi le mau malosi lava o lesi foi kangaka nga foi ngai ele ka ko ele mo mau le le la ke kira ko asia ka kusi le chos le social chos ora foi mo kwa lango lava chos le foi ngele le mau da langi aben ka pu fam singonga ola manga o langi aben fam singonga le manga o le sosi aben fam singonga o le polenga le sosi o kula fongo le lai paulo le kula fongo le fai e mai ia skamo kin fai popo eso ia a le la fa nga se i o le lopo defamation por the criminal lai po le la fa nga e fori nga mai defamation le sikaranga ai lai po le si fa daily atua ole vaenga pito i fa fetai ai lo loto i le tamaitai tustala por prestino le sosi tustala i Samoa o lana tali e te ena le mana onga o leo. Koe vifo i rungar kari lea langi. O le ke enga lea langi o le manga onga langa o le mena tupu. Mana na o leo. A sau langi e whako esi. Publicly. Wa se langa kuskusinga. Fa mangalo nga ia fa madia i le leo lea.
lono winga wo umalo inga markes e leila se me fa pe fa ya au to si sila it sa nganga mo tanga tata mai e fa maoni la nga ruenga to apologize is an admission that the story is wrong. So after speaking to my lawyer and my editor, it was decided to have the police file their charges, but no apology from my end. Quote from Langi or Mrs. Kersoma. Afasa mo inga mo ka ko unai tamama tina matutua. Afasa mo inga le phrase le asa wanga Langi. A fai o ke fa ko ese. Lono winga e atangia mai was se la utustusinga. Peitai. Ile mai ai o whaatara noanga ma whituunga ina ma lau loia. Wo ioe ai leo e whai pea lato morianga ai o te tū mau pea ile wha maoni o lau talan tusi. Asiaka Wha sa moanga nga. o lea le ma ile culture lava le ia leo. E wha whiwhi ka kasui. Wha whiwhi ka kasui. E kasui. Kasui whamkalanga kasui. O mai kako ia ile pi o le angongi kangaka. Whawhiwhenga ko o mai e whainge ti o le whapengei. A o le whaamasingo o ia o le kangaka nga ke tiklea inga le sao ma le seseo mea. A lela ko o mai e kau mo whai e whainge pengo whep. O le mea fo ile lea nga whaku le isu simi la isu renga kupu mai ngi. E ku mau a langi i langa kala. Whaika lia o kou. Ai wa aila ia ile tu loa. Vai le crew. Kou sila sila le makaukia ma leo nga ongor nga yo inga leo. Nga o nga mosu o langi e whako ese. Loka mo aso e lua. Sa moa. Ua loka kusikala mo aso e lua. Ile kusinga. Whawhenga justify ngi ko inga. Onga kampai fwele e sui lang whamkala. Onga le manga e sui le kaukala nga langi. Nga onga le aia loka. Wakako wa aisi kairi wha a mingi e whai kai mingi. Pai pūru le nga le angar ngi kom singa o longo. Ka ko vailan ka upu le pao nge pamsingo. Le ase senga ka upu le korkoro nge kei sa lise. Yes. Ki nga whaalonga koe le ngi vai o le whunga le morianga. Ai whai lava. Lai kau sue ai lava. Ale wo whai atu. Wa tau sila mai. Vai le anga le lei o le tua Samoa. As we walk along i ngei mau sāwaringa whainga ka. O lea au mai lava e lea tua i lea la. Le kako savaringa. Pinge wha mau o mei e wha soa koe. Lea nga o le upu lai whai mai wha mai o le ma ke wha olo a kaua inga o ma ua lea le whea koe leanga leo. Ale pinge mai mei. Hello. O wha whonga mai kako. Lea e pinge. Lea ua o lava i le wha au lunga o kusikala i Samoa ma le asosi. Lea ua. Ale ua makuai loka mo aso e lua. Ora visiri la li ataua. Ai se anga le loka ai mai fea inga wala kui Samoa mo aso e lua. Ora kusikala lea. Ora kanga ka fasala ele le ya langi ele sanga por kalami. Nga ora kuskusinga. Ole ko inga lea. Ora makua ka ufa leanga le mafau anga foi fasala longa. Ki umalu mai fea. Nga la kui Samoa ole alme nga loka ni aso se lua. Pa wala me nga loka kus fola. Kau mai nga arkus fola nga roka nga ka ofia ai nga avel official leo fai au morianga makus ka ofiro kus fola ka o le so ke ku fa singonga e ke sangi le kai mi male kai mi that's it fa fe nga ko loka langi lua so onga lang kuskusinga ai ko ke le loka lo au nga fa o limma kinkiki ai nga le va ko nga i kula ko me fa ai kauanga o suile ole makua pi o le mafau o lau sunga nga lea au pa ulonga kingo Filipo efo pali i mongarisa o kou ia wa kaunko o SM mkanga lunga direct ala ukara le fea yes you heard it straight from me a kou leo SM mkanga lunga ka lofa ko ke faya fa a ming le fai ngor mkanga lunga lea or menga lewo ko faya ngai au kuskala you are trying to shut us down shut us up to roll for phone ala tu o mo ko fa nga se la por kula fa ngore le criminal life po le nga fai wa fo linga mai e fa nkanga o defamation e fa ngo fil fa nga le criminal life ia po me la va nga lu ai ke ora va ia o over kele le ba ai le le ka upule
Mar kam fai sui le kala lang. Ka ke ku ya lang ilanga. Oh yes. Or ka ko vasenga le. Ma ole tatu ole attack ya langi. Le wa ka ko vai ole attack le wa le vanga fa kari mai ya ka. Mo le vanga fa kari mai le tau ya. It's just that e makwale mafai nga ko fai mai se nga yo inga ile mafai nga ko fai mai ni extraditions ilungong i defamatory mangi me ole fai la vai mako ia mako pokalami. Lenga ele valea ia kulo ia leo mar komisinga angi usila. Ele haru lalo le levo fo ile a kawi masui male me ole o fa lo koleanga e fai inga nuenga. Ole sia usa ile linga nga fai kongo official leo. O prosecutor le fai ang cases ngai elengi ro ia. Kulowa kasia le ese maisi a tangata lava le fa nga soloa ia fai nga morianga ko kongo. Elengi qualified lawyers. Ole. Kamala ia le makua ka fili saungoa. Ile ka alo masa sau kongo fai nga mengi. Ai le ongi ka ngi lo ia e kau kua re ka ofi masa ise usira. Awa ola utala le. Tu lo fo ile fa pe o ke fa yaku. Langi has every right maso o sesi la vole prosecute fo ngale fa son kula fongo. Fa ile le ami o kongo. You have every right to ko fa sanga sun ka ngaruenga. So. Oi. Al me piko liang. Yeah. Ele sau ngi kanga le awa mi o vale ya kulo lava. E kanga rau kung la fonga. E sau kanga le au kung la fonga. Yeah. Kasi ngem kanga le nga sa o mangaku ya soya. E kaunga ise lo ya la wi ai. Umala le echi. O le lo ia la pasingi e piko le echi kaunga le kanga le nga le. So le pei lava ngi lo ia whakao aku whakao makula ko aunga le ka alo mo i le kanga le nga le. Sam, aor ko akeli. Ele ai not even lawyers. Ai o se mea wha akosoli kula fongo ma wha le ami o tonu. Le whainga ngai ka ngaka o le uifo so ngā ka whili sau ngoa. Ma vai ka suinga o whaingo. I oi. Ala winga kala. O le mele ring ka whili sau ngoa i ka ngalwenga le kula fongo meia. O le leo se lo ia le lei e whau kua inga. E la kua lako whakonga, lako waru lunga loia, la ngo fo loia. Ai aru te o makua i ka whili sau ngoa nei tangata. O le mele leo te whai atu. Kuza sa moa marau whaafonga mai. O le malia i o kangaka ngai. O lea la a retaliate mai le whika i le porokalame al tauta iai. Ngā hoi fwai lea mawhaire le whaalea mi o kongu ia i le apiusinga o kangaka. Au ko kere fia mai le porokalame le exposing ngā kunga mea tau mea se ma kou mea whaale kongu ngai whai. But a ese mea kou ke whaia, wha maua lalo o kou loko. Wha sao o kou wala, pe kou ke wha mawai o ese. Lea ngai siri le whai o le whai unga ngā ami o tonu, whiriwhiri lo loko ma eru ese. Ngai lo le maua ia iare kai mea maua oi. I makanga runga le? Makanga runga o leo. Ia ra wha mawai o ia pupu ia par mia mar miskau lolo. Wa dato vai ia i lea, to e fo i maila utala. La dato e o maila se ika au i liar kanga kale kangi. O lea wa kangi. Mea. Sisira mai. Ele vai po kala mele va ku runga fo ringa ia ia ko lo umar kanga le u mafua ile. E u mafua yo ngaloka tu lo wa matau fia si tu stala. Or kanga karangi. Wa ngofo saingi pepelo le saingi ale si leo ngalu I fafo I ngā ruenga o ngolanga ngā ruenga sau overseas. Ai manga o inga ia approve langa loan le lua se la wafer ngupi fa. Ngofo loa masaingi pepelo le saingi ale leo lae leo I Samoa. Takarea. Uma enga lea ua molia ua avere kangi ale leo sao. Yeah. Le leo sao lea e saka kaunga saingi ai le isaingi. La ngai fafo. Ngofo avere kangi. Molia ilo leo lea. O lea lila lea ua wha malolo mai ma leo. A o lea e ngarue ngei I le kua piskoa. La vai o su enga kua nga ngawhia o reita. Maua enga o lea e whiarua I workshop a piskoa I whai Samoa. Le pe o ia leva a ia le pui nga mo piskoa. Kako vai le mea e nga o whaamalo, kusa whaamalo lo mai man makanga ruenga o leo. Ai ave le singa ruenga o ke roe ke rea kurongo kongi me le wa ia inga ilo le mesa I momo. Ai sa kakau nga whaakau mama o kakakangi ere kakau nga koe
a vea au ka foka ngaka nge o pisko e fai ngofo kulowa ke wakila ese akos pisko ya você a se tema le fai fam singonga a foi la leu te fai atu o le la ua mafua o mai de vevesi o le mela leu ke fia fesidi ai le ura lea o fea lo kamari anga le ke kau fia pui le o fesidi ngai a ver court o fesidi ngai kari court wala nga ore kangi fa mai wa fia lo nga kamari anga o fesidi la a fesidi ku fam singo ele le so kamari anga o fesidi nga le menga mo kikira nga kamari anga oi o fesidi nga vaku ele le so kamari anga do you have a good background ore kadi ale nga oi I singing on media ore ala kamari anga le ke kau popole ia ua lau vivilu malau lo umele la langi lau mele anga fai ai kusi ati kol ale wa e so fai lau kangi mafua onga ua e ma siasi a fonga mai leanga e fiu e ese mele o le amioa I se mea ale atu a faia o longa kula lea e fiu e ese e kuma wa umanga sau fraud le sainging on melia a fai lango le peisi la ukala le atu wa musu langi refuse e fa kwese e musu langi ra lono winga wa umanga e ui fraud ma fa anga oi le saingi le fu e so mai fraud le ma malu malo se va ai lo le ango wa si sila le ko fraud ka ga no o ila ya ai se ko ko so mai roka oi e ka nga loka ko vi foru la ka le idea fa mo o e ka un koso loka no honestly because I go for fonga mai le masai I'm disappointed le akawa because I feel for langi I feel for kama kai kuskala lang or ka ko ngado me fai langi me fai uma ka ko or sa ilio le amio ko me sa ka fa o gele o popole buera pe o ke fie kuskusinga langi pe kukusangi mangaku pe ese it doesn't matter ya kia it's a freedom of speech or ngaruenga I stand for mako ngaruenga ioi pe ese ya manatu matulanga fa penga ai e loyo la o ma nga mai lo kulanga mala ngaruenga e ke ku fo inga e ke ku e pole pui se va nga uka ko loa o ngi fanga fa so kula fongo kulo la fa yalangi ore mangingo kusingo article ale waru o ele kangi fa mai fa ale ngaru ka mari anga maka o ifua nga e halu le or malo ai fa fe pe afa isa ai o fe waru longo kangi ai I fa sa longa le nga fa diskus kala ko fa ka ka fa puli le mo le kangi longo ngame pesa o alo o fe la le o mangin ka ko karango e ngame le la wa e o so foi e palafu o turo le o mama do le malo awalanga ele ka ofisiri ngia ele ke I kalangoa ka ngakalia ele o mai afa le afa kula la kala so e mai ka ngaka ver news ya langi por ka ngaka le mas mon mau ngalang or mon mau le langi e musu langi e musu talamoa e musu loia e musu le sos ko vai kari le chos si sila mai samo ale o kari fa kai foi ele asosi ele si sila mai ma fai tau mai lungo le tatou o le tali le ruo tali mai ai le asosi ale media tu sitala a Samoa ele la tau mau la tau te lango langoina le la tau Bristane fai tau atu fa Britannia ia ona ka mo fai ale o ele ke mai mo mai fa Samoa ia mo na tatu tamama tina ma tope pe nga ko ke maka fatasi the Executive Board of Journalists Associations of Samoa JAWS stands in full solidarity with our President Langi Kirisoma, who has been charged with criminal libel defamations in relation to an article she authored. This charge, brought under Section 117A of the Grimes Act 2013, is a troubling development for press freedom in Samoa. It is deeply concerning that a journalist of Langi Kirisoma's integrity and professionalism is being prosecuted under a law that has long been criticized for a negative effect on press freedom. As the Executive Board of JAWS, we stand firmly with our President Langi Kirisoma and affirm her rights to report freely
and without fear of criminal persecution. Reject the use of criminal libel laws as a means to silence journalists or discourage investigative reporting. Call for the immediate repeal of the Section 117A of the Crimes Act 2013 and for Samoa to return to legal framework that protects press freedoms and resolves defamations through civil remedies. Reaffirm our commitments to defending the rights of all journalists in Samoa to work without intimidations or legal harassment. We urge the government of Samoa and the Ministry of Police and Prison to uphold their constitutional and democratic obligations to protect freedom of expressions and the press. Journalism is not a crime, and no journalist should be treated as criminals for fulfilling their duty to the public. Saingi ele laulaua fono ale Jaws Executive Board 2025. Ole maulanga le ala sosio kuskala. Ile lako langlango inga. Le sao o kususinga langi. Sa fai. Mai ele aise mea a lokai fua ma fai a chache se ya langi. Ola sao le lipoki. Ole mangaia langlango le fonga le sosi. Apengo fai aku e kusalea finga ngalo le sosi. Finga ngalo tala mua mea lo fai ngalo ngai langi. O finga ngalo langi. Ele ai ma se mea o suia ngā mea kukusa le imalako. Ola ofisili le a taua, ola ofisili ya au paau ya longo. Kulou a riswa fau paau. Kulou na ngau te faa tete ya wale fio fo yo le to fao li alo le mali to le a taua ya tasi le matua le la tu to fa le fio to fao li su to fao li ma to lo tu la fale ya malo le mali to me malu fale manono fa poi li ai mamalu la nga ke den kau ava ko ngo mo la nga ole kau fanga ko ngo su ile le matole ni ul tangata ola ula le fesili lua va yaso ngasu esu e ile kangi ale leo sio ai lokai ku loa ai ka fia ilangi ma ai lua kausanga ko kausanga kangi la auli ma mati mai vasa ai se ale me wa e pi o ai kele longo iki ona sa ukali le me ko fsidinga saule e ka kau fo i tato umarunga social media ma ko nei o le question le mai le tau mai inga le lua vai aso le nga fai ko le kangi so sui lua kausanga koru kausanga le kangi fo ia pet a him la tau tu lo ma wala i vau i pa kausanga ona me le ko pule ko inga pi o ke fai yes ole matua obvious o lo fai ku au le fa maongi wa kaunga fa ma vai Longo King of Filippo, this is straight from Asiata Matauta Yae. Waka kau ngai fa ma vai should be ashamed of yourself. Wa mati la tila lo pi o ke le fa maungi. Walava ia mau. Walava ia mau kangi. E fa ai lo fa ai ku au kele. Te fa ai tu au. Ma wa te tau i le kaimi o le paloka ke le swing o le whainga malo. Or kakare o momo ka koso makwa ku e kali mengi. Awana itu ua yesi ava no e sola ai pe sao mai. Iku o mengi. O matua sili yatu lo leanga. Ila ule faika. Kulo ua sili yatu lo leanga. Ngai lo mei nga iken kaio. Yeah, kilo you're the worst ever. Let's lepo you're the worst ever. Come singa. So far. Involve lumaku ko involve kaimore kom singa. Te leo mea le la pea malavela ve e o ifanga nga mai fanga nga le kaimi fo o nga lue ma pali ilo ngesi ke leo nga mea ye sefe solo mai runga. Lau mangu ia solo ai lo ngoa. Au sila ya mei u fai. Fa fea nga e fayar ngei case fa ko akang ya kwa ngafi. Case whatever. Father Phil, how can you come and justify that? Hebi nga ngale faila o karalia tawa. Case o la sumo mo o menga fa kusi.
ia lea nga action ngai tu le ngola mo fai o mele nga fai fusu nga lea fo afai ngai le ma ve kele le pioka le nga va yo ia le fai nga even le fo ke fai aku ku po foi ko lo ke kangwa mention mai ngai kanga kai ia ku so whoever ko ke va ai lango ia la aude mal le to mal fast kama nga le take de le lidia malanga keng kama ia e take ke le kama seia lenga fo yo le ufa o lo akaua mai fo I le kua kua fia me ia yes paua le take le la ka mo fai ngai fia me malanga unlawful government le fai o le afa sanga makua shutdown ia tangata ia la tau te alanga inga e ka kaunga pale mia la auli ma fo'i mai le fast sa o lava ia e o mai e oe lufi le manguia ma vange e lunga ia e mengi na o le aso lo se fulo i ulai o mai kon kala ke longo okay kakam fai lava inga ia remind ya fia mema la ko vaenga ele ka kau ko fa fo winga kon kala ke longo lai sa mo ele isa wa euskadia ia sa mo ne wo ko nge mele sa e se li pokile ngario ya nga eu ka fila ngale kere mele ngosa ya fa nga le o ia le ka kali meia ya ka uia o le ka ke makanga na solo se fulu le o mai le kon kala ke longo lo se fulu yulai e le ka ka ia fie me nga fa se ko sengi se ko ka sa e tau te le fa jo joina fie me ya le atawa ai ngi koe a lofa ka pengeka ese mai this is my challenge la ukana dia o se upu ya fie me o fie me le fie me ya o fie me le fie I kulanga ya o la ulea ku ala lo evakusa o tuala Bonifacio you are a lawyer o oyo le lawyer la ufionga de le o lo se e kofi sui pan mia le nga kusa pe o ya ile vaenga fa pa ki fo ile le ufa ki ainga ele ka ka wai fua onga loko fua I me fa pe corrupt to know o baksa o har kala ngoa mal fa so asiata ia ke a yaingi ko ko sa fa I pe I ko kongo ngo fo nge yor ka pengeka ai mai se o ko aiva or ko ka ya ole ai feri uri wa yer ko fa o asu ka ngor va kele a war fa ka u makakao inga le ko ngofo ai alo lofa mai ai le ku o makua corrupt lava ma fa so ri kula fongo faingo me fa ko ngom ka ngau leo fa fianga ko ngofo ma alewi ko inga me o ko ka pengeka ngai ki ya o ko fa fianga alewi ko inga me ka roka ku skala fa pe a oi ole a ko fa fo ia ku ya o ko le me ka o transparency male accountability o ai fai maleo o le ku o ma ko ngai le mau ke sa valia le ala ma ko wo ya ku ma ko wo le ku o ku le community male community e o mai kangaka e o mai ka o mai asia ka le a ka wa fa mole a ko fai poka la mele se fa ku ha ku le male we are the voice of the people. Ai a voice aku la me e mai ka ngaka ko fa sanga mai ka roka ma ko fa fe fai ka ko finga malo so le o ke ofo la ka la pe afa pe e o ya o ko ia ko ke sa fa I ko finga ia le ka ia ma lord ke mi ke ofo pe afa pe o makwa ngo mas ko fi fa ya mi ko le o mala a mo I o makala ko akele le fa ya a o sesi se kula I mai fa se la vea a o fa sa so ko pio pe ko pio fai pole ase si fai nga ka ngo fai le ya ole me fo ile mai tau joile a tau e sola le mi oleanga ai kuli loinga so I fuanga ngai ya e sola le mi oleanga ole sau fo ile sau wai mala ye wo ka vai ku me ku kupu mai samo so le wo sau fa kanga sa ore kala fo me le sau fa kanga ngi malo sis wa ese le mele wo ka vai ku yai al dua madana tato marolo fai facing out ki foi mai fa ur tato proclame nef SMI.
Fia whaafole na nolo mota, a fio mai lole SMI Hardware funga le. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau i le lei malo manao. O mato vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mau tinoa le ananga tā, ma e umi foi o na au le iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ino o lau vali, o lo iai foi nisi o mato vali e whai iai lau whiwhilinga, o wale whaalele ina atigi o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu i whafu, whafso tai lea fionga ia maiava Leslie Wolf, a wā o mwhai on tongi New Zealand, ai piki i Samoa lau oka. E nao le filifili lava o le lanu, mātou te ngalulua e le suina, o na piki lea e lo a inga i Samoa. He SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, ma le fausia ina ua mea angangata. Manu le hatu o lo fea fioa I au kila ni usila e tausa I hia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mitia fu whapea la e mo tamaita I mawhanau. E tasi lava le while o loa I au kila ni e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera tasi John Coulter Drive. Out of a tono le vole warehouse mara Cape Town I le malai male. Le e Veni Pacific New Zealand. So fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei le mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, a wae tā ua le mato ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Talo Falava and welcome to Rooters Barbecue Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quick Freight o se au nanga vave to e whaatutuaina. A wale la foina o la container po o so se whaamubodi e wa inga I Samoa. Whafso taiva au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quick Freight, au nanga vave, to e whaamaria lotu. Kalami, mahalo le whaatutoa. Ele nei vanga le fefi makauki ali I ele. Ia, wa mai au vole vanga le ka wor ka karuanga e ali se ka pa ka kampole ka make po ai le source of information. Wa an mele ke makau ku asiaka. Wa mo kwa mau le lava langi langa kuskusinga. Foringa mai e erika ngaka ele ska ka wa ka lenga mau mai langi le information. First hand. Mana tō mai foi le ia taua. Tā o ia I le reality o mea. Vātu le tino mai o ngā ruenga, o reko ki le lalo langi ngai, everyone knows everyone. O le ka mau ma le umau e langi o langa mau, ua loto ai lava langi e angiangia mai mangiangi le maka upu lea. Le ua ui ai lava I ngai whainga ka si tamaita I tustara. A o lai tā ofi mau I le mau ma le whaatuatuanga o le kangaka po o le whapongai o le news. Your news. E ta aida o ia sao angupu ai. Ia. Mana tua mai la tato o highlight. O le tala le whaapea mai.
nga kalo sanga le leo lea i le ao le malo i sanga viso swangi onga o se kulanga kauso o kanga yeah male leo lea sa away malong ko lua yeah la tao i mesa sao ping o fayaku o ai la e so o kanga i ai o so o kanga i aneo e o komeki ya mua so o kanga fa nga ruenga lua o ngi so o kanga fa le ngu yeah so kanga fa le ainga fa makai yeah o ai la lea around the area lea fua i le ka mau lava ma le suia o le finga ngalo langi no o la source po la news it was straight from the horse's mouth yeah tu lo o po masangi o ai la ka ngaka ye so kanga i le au le malo e leo sesi e ye masonga ko alua e ko ngeki anga i ainga i le au le malo ngu i kumaro fakasi ngu mai kumaro fakasi kulo ai ka wa anga mala tutama falla taile tala no ia o ia ila sesi o makanga ruenga leo e makai falla kai pe ye songa so kanga fa falla kai yes e ia o ia songa ko alua e ia songa so kanga fa falla kai anga i le au mamalu le malo yes e ia so kanga le malo mar ko ru yes e ia le kanga ka o ke lo o le makai le au malo e fa ko inga foi a or kanga ka foi lea e le ngaka o io se makai le au malo a o longa ko alua o le leo e mafai o ngalu i fafo o le kakanga fi mai pise so paso leo o le sau le kala o se leo o si leo le o nga sa o saingi sa malanga i fafo yonga kiuke faa le ngaluenga o leo foi ngalu so o le leo a le alue ave se le au le malo pe alue ave le parmia pe alue ave le fonfukala po hai lava so e kangia mai o se leo e travel onga kiuke fa le malo leo langa e ia songa ko alua e kau ainga i fale la kai mai songa so kanga nga i le au le malo e ia wala i onga kupule vale al kokoru le o le fanga le leng circular fongo o le malo mal koru le ava do fa ko mka upuia re atawa mai ka kesu ea yeah wa levanga TKO ka ko pa TKO ma wakali se ole ka o ka le makira o le si foi so kanga asiaka o se so kanga fa kuskala malangi lango le la tu maftanga yo o se so kanga fa kuskala no wingos ka kam kwa fa ko inga le langi nga la inga kusi langi le mele le arikole le nga kuma mana tuala fa pe o le make karango o le make karango make nga we are entitled to my opinion yes ele au mai le lima o ele a longo marau defamation po ai le la ero ki kangi no we are entitled langa le make ngofo this is manukau okay le ke ka make aka ya o ka ka nga venga information ya lang e falling mai sa onga fa kuskala NUSP o USP University e songo certificate po sanga failonga mai o le fuanga fo ile ali a taua o le tamau ma le fau mau o le tofa ma le finga ngalo langi no ele suia la kala yeah now a fa pe o e kuro o le uso a ta fa so ali a taua a e fai mai a ke okay ar finga ma ko ibuki e karo sanga mai le fionga le ar malo ya ke au pe ma fai ngo kala ngo ai i se oi ave ku kangi ai a fai ke kala ngo mai o ke ro o makai le ar malo kulo po o le nephew niece ngu whatsoever ke ro oi o la sa nganga nga o le aulo nga ya ke au esa kuskala ai se ka u ka nga o le ya yo so o kanga va la lata mai punga foi monger kingo foi le fa pe so kanga mana malo a foi langa man ko na o le ke sa ngo mai ye uma penga show se ngu melang karango ai who knows
Ai fa pe o sao ia le ka ngo le al malo mo ka ngo mo le al malo ai ke ia lo winga na ke lo me ma dia ka ro ma fo li eto ma dia ia me o ku mai ngi ma fo ku sa ro ke aka po ai lavar ka ka len kar ngo ya lang ia po ai ta ku po ai lava po se kusikala po se faya onga po se fu mai po ai lava o lea ua ngofo ngei ma makua ke lava ia whakau ia a tau ia o le tangata lea le tate mawhau uma lava iai leu te vai atu e mai uma ko o kele longa ngoa kau ia la ina ngā whao ngāre ngōre e mai ko o kele le au ia po ia re kumu mehenu a whapea nei wa ole tangata lea o tustala a whapea ngei o ia ma avea le kala ia langi ma whapea atu okay lenga o haunga vili mai ai wa e fuangei ele I vili le au le malo pere I karangoa le au however vili karangoa whatever e fōringa mai ele I sa ngoa le au mamalo le malo I longa ko o rua le leo ai nga whaala mai ia lea le kamai kai le wife no winga lae e kai fōringa mai whapea le whainga nga vili mai le au le malo ia mo karangoa e mana tua la wa karangoa le le wha makala I ia o le kasi o vai ngang karsanga mai ave ku le mako keisi le fai ma le li inga la leo wa ki roe o fia karango le ye o ngola ngai ro sera wa fina wa ru marka ia ma le li inga fia poko nga le wa ma le ia karango mala ia le ia ke a mo se vongo peso ko ru ngo fai le fa mo le ave ku me si so e ka fa pe ngal mere ia fa ya prola ia langi foi kango ku se story ia lo who knows lo pe fa pe va ia ku se for story awa va ku sa ia kango ku se sa story ia fa pe langi la me ke kango ku si ia fa pe mai se langi ke wo lo ha ia mai la ba ku ma me ia o ku se story ko conflict of interest ko conflict of ko conflict of conflicts fa goi ai kango oi pa wor me o ke mentioning ngi ngo ia wala nga kango ngi fai kau le mangko o fai kau nga le ngo sa ka ko fa so ka fa so ia ko fai kau foi a woki lo fi lo po ai kanga ai pa wor me ka o mai article o le leo o le wife o le leo and so on me la vele fa ko o masau o masau ke o la ve pi o nga ki avi ole mela le la te vai tu wala mai ngai ke se ngai ole mali mele vai atu ai se ka umi o nga sa kan e se o ngo ngai vai so ar kala le akala ngai be pero fa mai kala wa mari waso le ngai laudi ne vai ole mele o be pelo se ka umi se ka vai a ilo foi le la e kau pepelo e kau umia si kau umia fa ko auso ai le ono wo so mai ko fai mai o le mangua me en ngarang o fai o e un songi I va por que se le moria ngai tu lo wota o to fine alise mangua mai makua masanga le lei mengi me sa le e ka maua langi ke soma nga ova ai ma o fa longo I le fofonga o le nga o mai ale fa pe nga fon mol maule e o fo I le mol maule ku I kusi nga o fa longo ma ova ai ma o kala ngoi fa ko nga o mai o ke le fa sa le pingo a fa pe ngai sa longo fa pe mai fa pe fa sa longo fa pe mai asiaka maria kaua sui le lo mau uma me e mo sui fa fenga sui ka mau a foi la nga ka fenga sui mai le fenga sui ele mal ko a tonu ai vo uma fa pe nai ni fa sala la e wa ma ai wo mo fa isi le fenga fa ya lang le fa ya lang ala tu ma wala ngia ba le ya o le ngana le te fa ya tu le kau fa yo di poki wa le kau makia le fainga fo si mori mau si ko finga le ka o mai tusi ana fa tonu e fia me wa faile discredit
mai pepelo e faku kala onga oronga anko wo nga me mai onga oronga anko lai fai ui de Schmidt a fia ai foi ai fa fela le au Wilson tulo le au faku tato wo I me fai o palalangi ola le me le Smith ola le Brown ola le William ola le patu ya tato ala le ua kupu mai lai I le me le wa I am so looking forward I le kangaka le nga avea le info ya langi to come up and say something. Pa me o ke lo fasi leo le ngai fa fo wai le as me ke le o afie ngai. O le fare kua. O le fare kua. O I le a pe ke vai ko kau masau. E fa sao. Le se Mercedes da ke o se BMW po se Ford Ranger. E mau ki ngoa o se wheelbarrow ala e saularo le enga. Le ngango vai. Le ngango fa kula ngai o Mercedes ma meu BMW. E ku ra ka fi ku. Mau ki ngoa ka malia wheelbarrow. Ala fa lusi e saularo le enga ke. Wa fe se so mamu voi Ia nga ka kiki foi la nga fe ro nga ka foi masa sa lo isamo. Yo man tu o la ya mangisi a ko ese mai pad o the descriptions le au mai mar fa matalang ka so e matua most suitable anga ikanga ka le ka me ka runga so ya jaula ya ka kia wala nga se sa wai runga ko kiki public mai pese ku skala nga liwa pese ku skala ho nga liwa ku la kamangi ya o me ale ngo ko fa liu paki o me ale no te fa yetu wai mai fai pela va pela tala le nga wo vai tunga e si fa sala longa fo au mai wo o me o le a onga le NUS wa tau langi mai le alu a onga fa tu stala ma tu langa fa pena se te tila ngona yo te tino ia e fo yo lo tau mo fai fanga ia nei tu singa ma nei ai ola utala le te fia fai atu ole upu mongi lava ele nga kia le ataua o inga o kudia fa maongi or kakadea ua kakau fo ila nga mo lia ma urua I le kaimi nga kau su e ai Samuel alai ke loa wala kaimi le mea la lea ngo ufai aku ai e soia lea nga ia tea ulava ia e kau ke o loa I le ku lea langa o leo ke su leka o lema ke pisa ku su e ngorfa o le hamio kongu ia tea a e sira fia singa mea pe a fai wa I loa wa e liu ngungu liu mei ma e liu sola ai aua e ke liu e ke sau e ke fia ngi wali ma e fia ka public mai lunga leanga o lea e ngofo ma le kele o le wha maunga ngai loa ai nga e sira fia le lei ngofo anga lea sa yei Samuel nga e arufu ave e wha kau la nga hiri kai mo ke manga o ase I ro se a ko I lunga le se I mai lunga la nga le ke fai ko ai se ai mese o le ngo hango le information la ngo fo mo ia le o le sa ili la mi o kongo le o mo liule this is the saddest part se fa ku to lo wa la nga le wa ke ia wa le musunga le ngi kai mi fai ko la ukala le a fai o e whaafonga mai o e se kuskala sa o awa e liu wa e liu wa e ese male suenga o le amio kongu o nga o uso o kanga this is my direct warning malapka inga ya on pia for kako por kala me male sunga le atau mine as well a e le nga fakia le carryinga o le whamaongi male mea mongi liu ngungu ma e ai aua e ke whaakau makakau ma e kau whaasang kau mai leanga nga kako share kako informations nga kako malama whaakasi o le ape foiar nga lea lo kua yere o suia o lo koe oso a e ke koe whaalave lave I runga o le waa wase e
e ngausi ai oi kulo le ala le o titara no mo fa ya tupea fa ai keke le nga ile fa ngofie upuro la lau mai ma me o lo fai mai le foi la ko liu mai ma ko mai ma fa sofia ai au HRPP pe foldinga mai o mongi ma fa maongi ya ko liu mangi me o ko fa ya se aka ko wolo e va ili le mele li atawa e ngo fa ku le a fa ki fa maongi ma ko lua o e ten over o lua ma ka u yai wa levanga mai lor me nga yesa mueru o su e leo e wala ake nga karanga famili nga kan karo ya lo ngwa mar ko ke leo nga ya nga ko ngwa ya mele ta te faya tu nei mea se fa tu awale fanga mai ma te iwa no fa ka a wo ko le fi a wai fa ka sir ka ko mangulo ki e ka ki o su ele ami kongu fa ka tu mai ma to mo te fa wa ta to fo longa ko mai ma ko to mai la ya ila to wo lo ta to wo fatasi ma to ulima ma to wo se ka ave pe se ka u kingi io ai a fai wa fa kafa a fai wa e loa e ser me nga isa wai onga o ngaru ngaru ko lua ngaru ngaru wa fingero wa kari wa uma o sa me nga mau po se ai o mangava a fai nga isa ko kongu o su engo se me mangava fa kafa utu pelo manava fa pa pelo manava ai fa kafa o le ro ko va a se isu ela mi ko ha yele na ole tulanga la le na le ai o fak foi la ukala ele o se monge o so le atua this is why I stand af kai fo i le sunga le atua he knows a lot for ile amakanga o savalinga mai le fast ai pe ka ko feko e maybe ese uma ka ko reason nga ka ko mai ai ko ngore se va ora mi ko ngumar sa valio le file mu o lo ka waro ai uma ka ko vala awinga mo ka ko finga mai le ku and this is our calling Saunis calling was to come to elaborate more ile kula fongo fa malama constitution fa malama le rule of law ma me uma nga ya se me o se a ngalenga ko muri kai uma ya ku ile par kai mio o me fu yena fai tono le o le ma u fu ila angava o ma ua le voice langa le o ile ku le oi wa sai kia fo i le o kai nga filifilia de swing o ngai karu fo mo sunga la au le male to ma to mai o la wa kele me wa ngo kia la o la wa apa fo ili mor kula fongo wa sai kia mo ngo kia la uno kai mang ka vai e le o me uma me fai o nga ko freely sa ngo yai la nga pe an o fo ya tu ma tara do mali atawa this is the only target le o target ai kula e pa ma fia me makanga ka le against nga ile ka mo fai o le amio kongu le va kwela auli ma fast pawa le o le lato no ta inga to make him guilty ma o se me se kere akako le fa kanga inga ku le pon fie me e ma ro me se ele o se me le ka ko fa kanga inga ka mi pi on fai me vale el malo e ko fu me le ale ko kengu nga kongo o nano fayat matua io fa no tulowa to fine to stalale that year case langi ala tala no inisio na fasala longa langa I think yesterday today mangisio o asorngi va yaso dedicate kelo proclame ile media o ngor kako yes or kako nano o fayat o lo fa no atele yai ostanga dali atawa ele natia lainga ke loa nga ke loa le o lo fa mo support langa o ke fai ko finge fa penga kai mi fo o sa va vali mai ni nga luenga makako faia le mangulo ki kas ioi ma ftawi fo isa moa ma te fa soa fo isa moa o ke fa malo si au yai
It's got nothing to do with lauli tulo. It's got nothing to do with fiame. It have to do with ile malo ua whaaku ele kua. E kauala mai kanga o filifilia. But ua alu asua kanga vakelele ya kau o vai tunga. Ngo lolele. O sia tapur kalamele ua attack mai. Ele nga oia attack mai fo ele si fo kanga mako maka mea vakasi. Ngamua ngasau ingei mo fo Ioi. Whaaku resurrecta kui I langa por kalame. O me marie. Nga lua ngā lua I anga mga lua mo fo. Kera ngā. Awha ilau te whai atui. O tangata e sa o alea kala. O e ana tau a ai whaatasi o tangata le wenga o la te tala. Ai o le mea la o ke whai akuai. O ka ngaka fo ingei. Na matua whaakali kali mai kui la e parkalo kanga I Samoa. Ai wa alu. Ua va aiak. Le ai ari. E peia e vai e le fast, peia e malosi ale HRPP. E peia e ma e paua le kangaka ia. A matana te ia nei ua toi liu mali e. E sia ka ole mea siringo o whangongoi ngi kangaka umalawa. Ngā leo mai a whaaleanga lauri, whaaleanga kākou, whaaleanga lauri. Ai le iai lava se kangaka e koa sa o whapea mai. O kangaka le kaungpari mia. Maka umarkaka kaungpari mia. O ngā le whaaleanga. A o ai se la ko whiwhiringa sa kangaka ba ia Samoa. Fua moa le ai mangela ko kala mai whapea mai. A siaka marka ko pokalama kako ma o lo mangako e kaungpari mia kangaka lea. Te kako kilkilo na kangaka mai pari mia. Manatua mai le ataua. We had a taste of Kuilaepa. Yeah. Kuilaepa's leadership. Kako ilo uma. O le mea ngā leo ke whisiri ai ila uma faufau. What else do we expect? What else can he do? Wangi ai kia koe sa moia. Over 40 years of HRPP, over 20 years of Kuilaepa as a Prime Minister. What else? Le kula ia ko mai le sa ngai siaka. Wa ise kai mi ko ki le so kule pa mase ai kia fa se fa nga malofo. Nei mase mea. Ole winga la na le o te fasili ai. Ole ale se mea le kau ke ala langa ngai fa mai we need Kuilaepa back. Sorry. E kau feo lolo pe anga ko fa pe mai we need somebody else. Ai anga pepe le la ukarango ku mo ko le HRPP. Ai se ko kere pepe se we need from koi back. Yanga, la me ko kere kanga ko sa fa le fon ko la. Ai se ko kere pepe se we need ala asa he's an accountant e akamai. Yeah. Kulo kako karango ya. Why can you sing we need maulolo kavika or kamalo or PhD? Yeah. Akamai. Tau kakia ave o tatu mafufau fetu ya ifa prokiki. Kako wo I ko mai manga va au tangata le langa ori pese le o makwa faki nga kalinga. Mele mo mia ko sa Kuilaepa. Ale ai ngai Kuilaepa o ai ko ke pese. O ai ko koru le ko pese mai. Faku angai ngai foi la Kuilaepa let's direct the HRPP ale eto. Angale ai ngai singai ko inga kulo. Anga ua maua ile Alzheimer's po ua maua tulou nisi vaenga ua mangaro ngalo mea ua whaale tonu le o le leilo na mawhauwhau taita ingo ni maro. O ai la a kou pepese ai. O ai la sa wharenga kaitenga whakaikai a Samoa. E lei training e Kuilaepa se whakaikai. O ai la se kanga ka la sa wharenga whakaikai inga e sui a Kuilaepa. Nobody. Le se si. E le se mele a oi whakaikai ingo kaikai. A foi le vai la o il fast ina ua ta fa soa nga ia la uli malana mal taita inga le to lua se furu le kai mingi e ile aso na fail ta por kalame tata ngo foi le tau fai tu po ai pandemia o isu pandemia te no la kala on la ko aquele o fast support o kangaka fa mai manga ia foi aku ang rosa pandemia sei they are voicing out lai fa leo mai alo la tau sa o tonga e le fa pe a menga tu lo la aulia le maria ko kele o kanga ka famai manga ia foi ai so ale pandemia mai aya e fai kau uma I followers ale HRPP mai o lo makwa o ka waso ngai vanga fa fai not even one le ai masesi kasi e fa pe mai le ai pe manga ia foi ave a fonko ele lo ka 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 ro fonko no
Ele o matala le ta ungo fonto ai ke le ku sapole le tapipia fon ko lo kulepa afo ele o matala le ngo fon o fonto ele o matala tele la wo fo I fongo ila to olai e pa wale ngola la te matala epa tui epa stui e o ya li mungi ele masesi o se fa ku kuanga pa mia ko nga ai e ke ngo merenga fifia kulepa e fifia ka fa la nga kulepa e wa vai tato ese me fa vale o kan kai e fifia kulepa la nga poko kulepa e fa la nga la uti a vai tato ye o lo winga la le tate fa yatu le ngo ko fa yaku o le a se si alanga o le a se si me fa we sa uma singa ya ko inga o ova mare varu se furu on kausanga ai ele o se ka ko ilalo masi yasi nga ile va ai mai le lalo langi o sa moa wa ka kaunga la ai luma maru le ko luma ai ko ki apa ko inga kulo ile se o nga vale leave him alone. Let him enjoy his life. Yes. Let him enjoy retirement. A oila se si le la ko fa mo ngai ele ma se si o re kala ko inga le ai ma se si anga va Poka pese mai ngia ko kere kanga ngo bo lo ngala o sing ya fa ko anga lo walanga kam June July o oku September o nga ko wi lo le o mele te pese toi ma umale atawa e ye kanga kai esele ngai lo ku le po fa le ko yes aba ko fa mai ko ke mpen kai kai ne paki yes wa ila to wi o faile la to filfilinga yo ese mare HPP aua nei to suia fu onga o le pride I fa pe aku kanga ka sa o ar ka ya sa o ka ya se agree ya ma fa ma wala aru kanga ka su er me o la ye ko sa we longa ku malo. It's not about a paki, it's about serving your people kanga ka lau iku malo la sanga ngau inga ko inga paki o mari pele pepe na fa yatu o le me o fa ka pe inga ele akua e ka ngo ma la mai o ko ye ka ulangi mai ko kofi fa fe au ma ko kofi fa ki a ko ma o ngai ko le HPP fa fe ko ka mo fa ku mai se me o fa ka pe inga ele akua ma fu e sia nga fa ko ila loi nga nge puka nge sa malanga fa inga malo fa ko ila lo ko mai fa inga malo ma fu e sia o le usikai fa ma wo lunga so o kulanga nga o kuor mele ye kako mai le a tau fo ole a lo si la fia ole a ko ngwale kali ole swing or corruption ko ngo samo what's the answer ole sui se fa nga malo se kai fo ele kai momo mai to be straightforward lauli e le ma fai nga sau fia me ko kai loka ko lo uma la me vale a fia me a man ko fo ka ronga po kiki ele fai nga la kus ka kala ku parmi ele fai nga la kus se fai por fo la ku parmi e ko su le system le ma process le e mo ko fi fa kai lo nga la ka ko kiro la va asia ka I kai nge ko ruale la fo nga me la fa pa ki ba wa ka e on parmi ku le epa fia me la uri oi la kau palmia ko la pa fia me ma ko fa la popo ai e kisiru tu yo no ele se e kisiru ele no ele manga mia se kai fo e ko revamping ai sa mo mo ko fa fo sa mo ele me kau ngai ai e kaulang ka ko kirkire ala udi sa fo me nga mai or kiu ke fanga la udi ya sila mai le mele manga me la ko e sa wi fai manga ruka le nan tonu la e sila mai foi la tatu a uma e fo I ngai fai nga filinga sa moa e ke ko fo ya nga me di kuro le fai nga o le ma fo pa loka e ta mai fo I e le civilizer ma faufaunga o tātou le tūlanga o le anga I luma o se whainga malo po le manguia o Samoa. Lau koe whaiak. Ka kou wo ia fionga le atua. Lango ia mawai le kali o whaafika uri umari a taua. Samoa ai. O le whaailo ilo le anga au mai e Yesu langa misionga le funga ele. Le awala ka ko ke move on na ngai me o season ma kai inga me fa penga
e le aonga se fangu se sua ufou i se fangu pau kuai wala varanga mai le angonga yo isi mau wala vale area ko e le aonga se sua ufou se fangu pau kuai a fai sa moa o le ke ngau e koe uku a le sua ufou o le lua wheruongo e le fangu kuai lea e ka umai i e le ia o inga le mala malama o le akua maronga finga ngalo yo ko finga ngalo mongi mako loko e ka umai i kau ke faa ka ngā fia feola fua i le lua wheruongo a o le a e soifua ma feola li kasi iwa varu se furu ma kasi ni moi wa fa ia yes ko sila o ko ya ku maka ukia yang usila wala ngai le fa kusa sa mo yang usila aka ko voi America too much kele sa nga ngore se ukia nga ya too much wa kele America Australia aka ko mai usila sila o ko par mi le nga ke aku ngai Jacinda Ardern make ku puranga fou ko ngor por kiki mua mama ya upiko William Siu mua mamawai isi kulou ka mari ia ko kongur kai mingai fou wa ave ia fa ku kuanga leader ke ngir paroka ai ko e fiku masinga fai nga paroka kele ai malo ele le par kai mio Jacinda Ardern ole ale wingor ngakala sua u fou ile fangu pa fou anga lolo foi wo morong kai famavai nanga me ai kua bakule swa ufo mai ya ka ko ki afa kula I me ka ofi ai fa ia le wingor fa matalanga Samoa ele mafai o nga ka ko fa maungia le swinga le leio Samoa pei o nga fola inga I anga vale fast pe ale saula audi tulo pa le mia le ka kaung sa se io ka ko moli mawinga le fa maong yo folfolanga ia ele mafainga e ku ia fua le mong yo folfolanga fast onga o le fa ka malor kai ka inga lenga mai nge fie me mai la tole o filifili e fa o le malo ma fa au fa sur kula fongor kai mingi yoi ele mafai la nga yo ya Israel o rengu o le kuwa ai nga koe faali e foi ko sao le kua o nga yei mo nga kupu mo nga kai ele I maka u le kua mari fe le kua io o yala na fa metalanga e fa ka pe ngai o ia mole fa nga baroka ka ko kalia le pale mi fo Samoa ma se avele avangoa se isusu mai ai le sunga la au le mali koa susu mai malanga ka pe nge ka malanga fa nga malo e au fia I marco o se furu le ia I kai me ngai po o before paloka po after paloka se io maila se I fai pe fa maungia uma meia le kala ngoa ko fo I marpo kala me te ia se I fai la pe ye se ai se now believe you me le ia tawa ele pongi safo fo ngole langi ale ai se ia ai wo ku I fuainga uma ngai me uma se e ko fa ko ilalo ai le ku ka sia ai se a rua koru le se mo ye pa tole upu moni male upu tino ka ku ave ia ile avangoa o ka ku ioenga fa kasi fo irenga ile finga ngalo le atua le nga se ikiria e se le angongo I ko fa fonga mai ke isi le ma ke kauri mainga fai pisingi sia mawala I vau per ahim ava kure kangi kalia leo kalia ele lo yesidi sa ia ile lo yesidi fo iren kiria ese fai fa kongunga fai morianga fai me uma ai o ku ya ku la epa ingo wo sulu ia ir kanga kalea le fai ir kangi ai vili mai ku la epa pe olanga fanga o vili uma mai vili mai ma fai ko sui uma sau mar suinga fa mai fo er kali wo le lava sau mar suinga ke ngor fai ngor morianga wo le lava mori mau lo puala le ana fa ku so I le fa ngau mai lo le pepe le lava mori mau le fa ngau mai ya le pepe le kongor makanga ruenga leo le o mai so se cases o matua le tama le lava ni mori mau ma ka kia ala ku le case le mori mau Samuelu lau mangu ia ai le faipule
o mai lunga le ainga ka o mai o li mongi le ngoa le nga ko ainga mo ainga la votu au fa to asa nei tu loa tu sa wale vanga ngofo Samuel malanga mo le maualu le ainga ai fa ko a public lunga le tau tai ai 2 years later or 3 years later a ole ngoa la vanga mo le ainga o le mongi o le lo winga o tala li atawa oka ngi mau cases poloka umarka kale o pa ulanga le afia foi ile kangi le vaku pera him a fofola ile me fa kule pa ile merenga ilo ia ma le komisinga ma minska ma fanga ma pepe fa kule pa menga o ya longo wa ile ngoli mongi ga ma punga a vese le ngoli mongi se wala varanga a vese le ngoli mongi vaku le ngo vaile ya a vese le ngo li mongi vaku le ngo laudi pa uange la ele kala ai ken kala nga fai ngo fa mai kule pa fa mele fa per kala ai ken ka pa fa fele nga mai le fa ko ngol mele ka nga fai e manga mira se fa ko nga fo ele nga lu lo si ko fai fa ko nga fo yo ka ko tiro foi la il case le i me a ko le ka o mai il fa o ka mai ia fa pe vole ken ka a ma se me su ele mele wo oi se fai se me la me fai ai o sok mala ko menga ai ka uma yese mili il ke mi voirenga le last time ko la yese fa mai o fosil fa sai ngingo ia yenga man ko mo yanga Samuel ko remind ai ro le ai i ko amaya fa mai nga va ko le pe pa fa sai ngia ele i fai ka winga ele i loa ia me o sai a le ngai lo uma fa longo me o mangi le ka o kuskala fa mai mai we pe ma fai ngo fa kwa le ango me ka o me longo malango ango me ka o me le mai we fiu e kami ke no le atua e au mai ele atua le si case pai la le case le kusa wa u faktai la wo fionga ma wala i vao perahim malauliko team faktai te lo na ta otoa i fonga fam sinonga seisi vaenga but on wing all of them telanga o lewa mai sa or case ngai kusa o le ki ai vere konginga ai vanger konginga e faia o ngwe ya so yo pepa e ile me o ki note fo ile e kongi o mai kusa o ki de lewa a wivi o mai ya le faingo cases o mai o le ngar merenga mai e petahim yes ole akale le ko ke vai pe ia la kale le fai ole akale le ko ke vai me u vai fai ngi ma le akale ko pai kule pa le last 22 years kamane le ko ngar ka vili ao o ngei a portfolio mawalulunga ai akala ngoa mai ngei fatol toi ina tau fa valia ma fofo o ngin kara ngoma ngi fa mai o le to mai o lo ye sili ma yo angi ko mai o ngai te fa ko ngolo ye sili kusa la fa lo ye sili ale ia kule por fa ai lo ye sili bangi fa fonga ko ya o tato fa so nei va nga fa penne onna pen o fa yatu ole matua le koiai se sa o lokonga o ka konga ruenga fa kuskala ai se sila auto se sila lo sunga le to mo fa fonga sa mo kusa ole fi akaye ngai ka ko mingiska mangai ka fo matotele amana o nei ni si fa ai loa ma fa alawi loa se mea va ve yor kam mo mai te si o re mingiska le wore ko kam mo mai ai a o lo ngi me ai fa sanga ko ya la ko onga fe ikaria pe afa pe o le wo ka fa sanga ku ya nga ke ile fa ko fo sure di o la le fia io ma fa pe mai va ai ka ko ia i ka fa leanga no ele se ka fa leanga nga i foi me nga ko manga nga o io e fa mangingo ai ko site ko ka mo me va ve ko ka mo mai ai ho foi le ko le ta pipi ma per ka ko ka ro nga fa se le ka fia ma la se fa va nga ka ko ka la me fa longo winga o ke lo me ka kargo ko se la ka di la no le ya sa o me ka sa o ma la la te lo tu sa kusa matua fa elu fa pe soli ole ka kala sa o la le ori e de ya ma se me la sa ka ko ka di ya pa ma ya lo me vo di mo
Ole tūlanga lea ngā pātia e lo tātou watunu, ma whaafonga maua. Ole tūlanga lea, ole o whea umale kau ke whea ai ai. O lai ai le pule sili au mea uma, lono winga, o tala uma ia na whai e la au, sorry, e tula e pānga ia la au li, e mea fu i elen whamai ai, e kau waruaku ia ia, e mga o whai mai sanga whai unga, e ave ese lea, malea, e pe pelo umarko inga soli. O iu tatou loa ai, o le matua aita wha moe o tula e pai lau le maletu. O nisi o sui leo o wawai atu. O mana ia le mta upura se tovi foi lunga. O le asan na fina o tango o vatu e lunga le tusi lea. O le tusi lea na wha o atu e le ofisa o le atiute ma tūlanga whapena. E avatu isi e kalesia e whakasaya pia. Le lawa o tau li maina le kopi o tusi le tatu ofisa, tatu tau te iai. Ua tusi atu whaamalo sia le pulenga tau wala atu i le saingi argaka le ilalo. Ina ia tutongi na mai le tupe lea o tau sisila mai lunga luafe maona tupu tala. Luafe varusela ufitu lima, malusu seni. O se aita lafu po se tupe le mai au na tutongi mai ele e kalesia. I se vaenga o se container na mai ni ni vaenga foi a mea fali. E fausia i se mota o le sunga de fafenga por motor ngā ruenga i le tausanga e tasiva i wafitu. O le kasiva i wafitu. Anga i le tausanga le nei. Por tausanga foi na vatu wai le tusi. Ua ova ma le lua sefulu tausanga. Works by. O le sairiringa foi el tauta ia e po to ia i whawhianga inga sunga whawhianga inga sa ia i le teimi lea na ua malolo manu malo. O matawhale pretty much order matawhale ua move away, move out, po ua maale li ufo ifa ilangi ua fo umalava lea unga tupulanga ua iai, to tele. O le ua koe kusi yaku le ofisa lea o kiukema. E koe kau wau mai ai kalafu o ova male rusu valu tausanga. Tausanga koe au mai ai kalafu. Ai koe au mai ai kalafu. Pifo ringa mai le foko ngā ruluelo lo vaanga le i le mea. Ai o tausanga ia na tausa ili atu fo ilele o tausanga whaatulanga mai limitation years o le au ingo nge meo ai kalafu kongo Samoa wa su e atu. O le valu tausanga. 8 years. Fiku kausanga nge. Fitu tausanga ni usila e valu tausanga Samoa o malole na le joe koloikia ngā mea ua whakawhea ia wau. Right off. Ioe. O lea ua lua suma le valu tausanga po ua siria fo. A le ua koe kusire officer kiuke. Po o vaenga o la funga lea o ina i talafu. Ma ave le last warning ma tūlanga whapena a lea i o le a wha malosia. Silia ma le lua valu tausanga. O fisiri. Mua. O malama le kai. O fisiri ai le vatu fa la wetele o malama le faululunga le matanga ruenga lea ile tūlanga o le na te faia lona lua ile meu te fa no ai mea wa kako va ai ka ko le skaidi ko ngala ko le palenga ngau anga ile ko songa menga o ekalesia mal fakit siangu ko so mai ko kongu ile porkiki ma meu fa armalo ya na wa vatu lunga ia mo le whaafonga mai whaamaruru le whakasa ia pia. Ia a pia uta. Ma le taufu i kalesia. Au o manatu a vatulunga. Se i whailoa i lea tunu utulang. O i la lela a ngau e ave mai ar kupelea. Ele kau, o le mea kau whai ele mkangaruenga lea o le ave o le ave se noti o le whangange purisiri po miskai approve mai le right off o le kalafu le wale se mekele ma le sime. O le kāna kong whai kai mio kofila. Pea fufua ki ai. Ana. Pea fufua ki ai. Mana tua iei malili enga. Mana tua mea nei. O kiuke. Wa mea na me fiki. E la malili enga a olungo la ufai ngaluenga. Ia asi ave kua kongi me tulang fupena. Fua iei tupe maua i nao na po. Anai e ka lesia. Ele whapeanga makua malo rosing kupe maua mantulanga fapena. O le afo i se ao ngā se whai kaulanga i aile. Tu lau, ele wha beu o lai ave mora ngā ruenga le tua. O le fisiri.
Ua fia ngi fisosoangi le fakasa malo. Ua fia ngi fisosoangi le ngova yaku fo I le fongo nang ke ngai. Ya, ua fia ku per malo mo I ua fia ngi fisosoangi ave to lenga to nate fo yes. Ua fia ki via le fakasa ua fia ngi kupe ua mawai ia a la fonga ngai mawai kupe mawar malo a onga le fakasa le uru moenga malo fo. Ma le hango yo le maua onga. A ka kurikuri lua fe varse. Pisi ngisi ma mea uma fa penga. Ele lava nga ma fa yingo ka. Ai vai wol over ma lusu ko sanga ale ko ko ka. Wala nga straight ya documents nga ka mi ma mo wai lingi me fa pe ka fi fa ba. Ingi musile pikuro ka sanga kia ime. Fa tole winga na le like no ta mo ka ngo va kuilunga tulo. La nga ta uar sila fia. La nga ore ko leki. Now, how many churches mangisi kalesia to lo walanga le wo batuale ya efakasa ya piauta. How many other churches ole sa fama ole kongkongi ki nga wa pasi male valuto sanga. Ale lava e fai atu le fa ale alofa le ngi ofisa ma tuli atu ina ia tongi ma ia meia. O le fa valvalea e ka wioro se me fa valvalea fa ngi kus fa penge walanga le la o manga ka kole la kilo yai. Awa fia ngi kope alu vale le al malo. Anga lua fe barse la wale pe se me fole la kurkuli la farpi puisis. Anga opongar kusila vatu ma vatu ale ayo le sufaso uma sufaso ale la fikwaso. Lu suvaru kausanga ku e sufaso. Wa vai tato e wa ile na fa yana itu inga tusi le na vatu. Wa le mtanga tu lo sunga fa fenga ngo le maua ma ti akono ma ila tau fo tu tono le. Ya, matua to e whaasanga I heise matua ioi. I nei tu ainga whainga whaalea lofa. O lana mele wa tūla I mai. Ia pole mea fo I wasu e a ka la wala kwa kaka I kausu e wai rope ke o saule alu tono tupe mawala tunu o alu kangasis. Ia, watua inali nei le tō whaolo I fo ila tō wa tama mai tama whanau re kalesia. Ale o whailo atu. O pasi ma le valu kausanga limitations o ngā mea. Mea na o le vana whaata whea ma ale o to yes bad debts o le fata o mele le la kupungi la o ai meo tulanga au nanga fa kerusia no boto apa le ia talu ai ono le to nau fa ia fa me alofa io fa me alofa unga o kele nga manguia ko o langa o kakalo ngai fe au nga mangai tulanga le ona ni so vai nga o mai tatu officer ile ni vanga o le fiafi li atawa o le asi vanga o paunga me le ka kilo I walanga le kula ba Amerika ka mi a ko la ba ile ka ko fasenga le o kuskala ngol melo kupu mai sa mo ya ale fa ngo foi mai si me ya ka ko karonge yai ya salo le o kunga ka sa ba ni e fiafi o le langolongo ngole ole fa marsi au foi lea mo tatu tustala neo ia wo ko manga kua de atu wai fa tai tate manatua e dis kuskala nga faila nga fasili au kai kuskala pa fasili il sunga la au le mali to ile si fo folo al fala ma fa mai le sawa inga o la ko kuskala ai fa mai le li fa de vai ngal fast wa pa wale o le mele o ngi kuskala au kuskala ngi kuskala le HPP ka ko ka wa fa penga na fasili la stasio to mai tai ma fasili sunga la le mali to o le asa fa tuanga I tangata ye faitala ma fai mai upu maso ya matou ia ma abuse ma lava ai pe ye lifa mai lava il to vai nga fa upu fai vai ngor fasili la kikira ya kali ale o sunga la le mali toa tulanga lo ia ma fa mangingoinga o le ala ke ko fia va ai ku fai fasili dia pe o hero fasili de official de leo ina mele o kupu ngai yalang e tau mo bele ngaro la nga o le ala wale mo dia male fai le e support self fast a ai dar kanga kale o fai mele e wala ngo mau ki HRPP le leo o ko kan o winga la utala o fe o yai ngi fa mau o fe o yai ngi fa mau nga o ko fasili ko ki o fai o ai tonu le ala tote fa sawa inai tustala o ai kongwa
o i kongu wale fa sa wai kuskala o fisidi nga ka ko sa ko ke fisidi ai so ia to te tau fa aleanga fo ilele ma tau fa o loa te waina ma tau leanga i fua lango ade fast ma iyo ona o le tau moli mai lo tau lo to tinga ona o le sao ia le ala ko va ingere mere o le ama kuwa fa alo loko ngai me o pu ma ai la fiisi kuskala o se ngā ranga le ke le mo le whai loi ka kukangaka. Ma mangingo foi leo ki sa vali ma mangingo foi ngim ka upu. O ngā ranga wha kuskara. Ia ai kau whai si, wha kongo pe fōlinga mai wo. O ese albaanga lai, o ese albaanga lai. Ok, kai loi, o au ke loi whakele o ki kirungis kuskara. Ba ngā ka kourapa group, ka kourapa ia skamo mau, ko susulu, mratu lei. Le beiro Samoa, inisio kaimi, pero kaimi. Ia lei petate ia sunga savea? Ia savea. Iyo e sa wala ngai tulo. E se uma foi. Ai fa taia o le sunga ia li atawa savea. Al Harrington lavia. Ia matustala fa taitele lava. Ona ole iyo ole fa soa ma tu mau le manu lo tietas. Ia. O le tatou nau umalava. Malanga ele o suia se kako ape foi. Ia. Ele ma fai foi nga kako mai o mai e kau ke kuria la mi ko. Ai fa pe ko ke expect mai matou mau te lango tu fu ai tulo ia fia me. Ia. Ala ye te o manga ofia me so sa mi ko. Langa I need to clarify le vai. Ele fai. Anga fa apea ngai o la aulile musu su ele mi ko ngure akawa. A o la nau fia me tuala olo le kingu fawalo citric. Anga fa apea ko ke ngau su ele mi ko ngu. Ai se ala me ala si pai forma ko lango. Yes, ele le fo ile o mana tuala ya tawa. Se yo kalia ko ai ngai afioga po ngai uso ia ke le ngo mai makako mamatu ingu kofe ngai. Fato a mau fo ile o se avanoa le leile le atawa. O te tali e tuai fo ina inisi le nga sa le leile mafukanga. Le leile kere ma mafukanga sa yei maolo. Le leile mafutanga sa yei mafawalo. E o fo ia le atinu u le amatanga. Le ai le fa pia ma le lei nga kako va le lei uma. Ma le tatou manu lau ti e tasi. Se ile ale an ko pisa mai ai. Se kele foi fa sala longa le atinu una fai. E winga madiu le ku au. Nga makua ku vai lua ya na kingu e lango le suenga o le ambio ko. E ia fa sala longa fai. Yes. Nga e lango ai. E ka kau o nga su e vaku ngi su e nga ka su e la sao. Fea o yai le meanga kaimingi. Fea o yai. O le mafua angala le nga e fa amalie e kuai. Pe a fai o le asa kou sila mai ua le kuaku asiaka. Ua le kuaku le a kaua e lango ku pear ka ko fainga le lei sa tatou fa le uso ma ka ko fa le wo. Le ai. O la foi nga fa amaru e vaku foi langa ele o sesi olo ulo. Tau foi na fa ma langa ole sui o matou tu malo o le asiaka. Ole makua o le ala kaua kulo wa. E sua fale ki kalangua kwai. E malu uma foi o kou kapa au. Kau singa asiaka. Mar kau si vakeli. Leanga o farekoi ia o le malai fongo lea o le fale ala kaua akoa. Fea uma ngisi malai kau ave kulou foi fale moa ma o farekoi kapa vai kasi uma ia. O kako pule nga. O olo foi la. O kama fa sau le ala kaua. Ai a fai o sau fa fonga mai e me se foi fa marulu ngai kau ainga e mafanga mafukanga mai ngisi o ko fa fingi. Ya foi fa fonga me ko fingi Amerika. Ai e mafanga har mafukanga. Ai a fai e ye se va henga o ko sila mai ai o le ai o le lava o ke ka maulanga nga ave foi la ku ala lo le fionga ia o. O fai ai. Ia e ku ile mau le ia la auli male ku fa supporters nga lainga ko ku mai. Se ile alea avaku au su el maka upule leanga u fa por kicking fight so lala sira fie o lo le atawa
o le kaimi ala nga ke ele stand mai so obviously ele ku mai fo ila ia ele ngau ngau aku o kanga kauro ngai ku maro ala wa ku ala ia le me la nga ke loa ai le ola ko ngi fa masingo ele wale wo fe yo sa mo de su engor or ka ngala via ka bikira so ele le la fa manino atu ene te walu so tangor va tele to pe mai ia au mai ngi fo isa mo ke u fa tina le wodi ia ma me u male ai ia ele fa ka wole ele ai ave ese me nga ele ai ele ole nga le na yes e pay fo yo ngo ko wo mai ngi usila e kia ia so mako le fia ma so mako ingo kulo ai mau ke aku le ngor kari lu mafale le o le ava kuri ma le ava faka fai sei puki ai le fa pe wadi wa ka kia le au liu pe o ko ai o le winga na le o te barbarosia o le fau ke wo ko fa pe mai ka kare o sia kari malanga sau le hai o le ai ku mau le ape foi a le nga le fu pipi mai le kau au malosi o sunga le atua o le ai ruaku ai le ape foi le o le sa ilinga o le ami o kongu mai le suia le ako le suia o le alava fo ile kau unga kau uyai se pe kau ki o ile fare pui ai onga o le ami o kongu kaku ia kako wo o le tasi le o pale maua kasi le o pale maua ka ngaka mi o kuka ka le tua la ka ur kuspa ia mai o pale lima ke maua kasi le o pale fa mai e o mai le kaimi o le afa fale pui ngai ka ngaka o le ku ka ngaka mi o kum na il kusia fa linga ma ko ke le o kupoi yo e o mai le kaimi fa fale pui nga o ngor ku la mi o kongu ai io o ko o ngo sai iki nga awa o longa I unga e ke maua le pale o le ola ia wa ala nga ia ngo kapo kala mole dedicate le au kuskala ia e mo ko fole ngas fo shikau so ya faftai ia mo kulepa ia io foi piccola au malanga foi afite tele ai le uso tu no tasile nei uso pol tamali ia wa matua nuti lili ilona tamali anga tulo ona o le tau mawhai lava fo I e tu e tātou te o I le suenga o le ame o tonu mongi lava o a upuleanga la lau I ai o mea e manatu tangata e whaatupu I o latou mawhauwhaunga wala lau I ai lau lea matulanga uma ai le o maru e lue lava skamo wa o ke ngei o whengaranga ia songa fo ia tulepa faftai o ngolonga ngasinga ia lai sarope ko le silua masinga ia lai okay ia fa soa tu fo ia ile uso ma mo dia la faftai le to sisi le mai af kai kele tu lo ia ile uso po la fionga mato felo inga ia e mau fo il temi tau te felo ia ile malanga le ele po le a fo ia ale to e tau sa ile malosi o le uso tu lo ai niso tau tonga e le mawhainga misi fo I le tātou malangatu se aso tātou te talitali e matalitala noa me se fo sion whaletua e asoli ia o se whaletua o se e matua tamali I tele nei tina ia me se fo o ngā so kau au lava e fo ia sila mai e le tamaloa ia tu watu ilana tautua sa iai I le manu Samoa ia ua leva ua makua ai ngā le kaukua le fo I kamali I matulanga ia o nisi e manatua fo ia o tātou iai le porukalame le nei latu fo I tautua tai le uso ia tapuala tapuala malana porukalame fo I le ngata o le soa le pule dedication kako uso fa ia soa le pule ia ai malo talo le motu ia I le tautua fo ia male au onanga ia faaftai kele fo o kaimi nga makua manga o kula epa e matua tapuni le porukalame lea Ioi, tau fefe solo yalo le tula fono in etapunia le tautua le whakasa ai mai se pokalame le soare pule ia wa avaku I fo I wa kaulau fa ia tuai manisio manatu ia walanga o e mo ia kala a ua makua sa sala mai ia fo ingisi o le kalesia kulo le fa fonga mai ai fa isi ka makula e pala ko kongo le whakasa tama fo ilana na tau fa o ngā le to ina e kau fa sawo kuai le
le furu le ko ko o le fa felo to le anga ifua ai fa fitai ia o lai na tu maua le fa urulunga ma te inga ia ina ia o fuone tafia le o nanga ma le tautua ki foi moanga TV ia fa solo le ta fa malo se uso la po o Andrew Muava o se uso matua i fa sala longa mo to telefo ila to te tu fisidi pe fo ile tautua nei uso leva na ile FM i Samoa kasi ngai ka ngaka o le matua fia faitaine le anga i ole ki nga ko lua le mo fi faitaine masanga se usoi eu ka ko amo le mo ko fa mo ko mo leva la na i ole le talofa FM and also le FM fo ile papalangi ia le uso ya entu kai milanga o wa onga i pesenga a faya onga la sia u faya onga fo mai sava kai bi fo ka mo me asa ka malo tuki ia u walo brother ia u walo so se taimia la te wat toi o te fai mea onga ala ye fo mala tama faya onga fo mai o yamato o levu brother levu la usa va ia o te ala tu la fo ilai ko kongo marko ingo entu kama true lai ko kongo fale fo ia fare ia ngo fo faya onga tono pesenga le ia to tono ulakula wai pe yo o kama makua ulakula mako weva ma kama ya moko heva mfaya onga o ke veku e pe fato asa vali mai la wori ia mai pok tu no ma tu tatal no ale fato falo la mai ia lo sunga o ke minga lo fa lo faya onga au entu la le la kinga ngale ngi FM mangi me faya o ale la o vat e te o fala mai o le mai le ka ko vai va ka ko ia au ale mo ke vai rumo ke fala no ko ia ma to kai mi ro ka lai ka ki o ka kalinga pe yo le aila vo ile le cara kus pa ia ngau le aila le vai kafe foi ka ke fala no ko po pi nga le fiu ai mi ale vo dia nen kai ko ia kai minga ere fa per ki ngor ko malo la seki ke minga ile ili upura ra kama vai ngor safa ere ko se nga foi de upura pese hindu lo kama vai o se uso ile o se uso la ya entu ti fai mona ia masiana tau tua ia ele foura kama le vai tu langa fa salonga ma Sika uso ya savea. Ya, fa solo pea. Ka savea. Fa solo pea o le sunga li atawa savea. Ya, po le nei fa sala lau ai se upu te fa betala nei se uso matua lea. O le upu lea o lai lo loto o le popoi. E vai sa upu au ke pe ka kukusa mai mara. Kai kukusa. Wa ia ni upu. Ke manga kuai. Ala fa ko sa ro karanga me le poi. Aso ia. E ro kuai su kinga wa foi ka foi mako era ku pase kamai kai foi le male. Mam. Oro kasin le. Oro kasin. Tu sa yeah, there you go. The man. Kusa ya se upo tasi o te fa matala ile ne yuso sa umori mau. Wera po lona po lai sui fo mai lona sfa na po lona so maniu. O de upu lea o de uso de nei o se uso ina le poi. Nei tama. Okay, ole simo ke mo ko ke aso fa le kio kai ma na ma ko ya ske pulu ga okay wa ku ra ko ka ske pulu ola ko ko ngu ya se ko ngai voi afarka ngo avor finga mi ya awo mana tua le so ole se tangata ina direct do you know ai se tangata o te fatu saina tu sali I've come to know them mi lo langa fa sala lau e kukusa le i tangata ne to lu le me ole o ku sa nga ngofo le ke ma vo por me e ki nga por me o sa vea ma vui tu sali ia attacking point kama ia
mai ai direct ai ele leila vui e straight direct ia ai pe e ko e kau fai ma kau ku kau step le kau side step Kamano Savage Kamano Savage Kamano e kama wene pe ia o nga wene fa ko a ko i loa wasuru ngau ko e kau kai mai ku a o inga ia ngane an pu ai rumai ele ko fia la fa yo ngala ngala mo fa mai la sa fa ro ko ya mana tu ele nei fiafi yo ka Lupe Maxila va o ya Samoa o sila ia tu so afia o taimi fa bene ia mana tu ona o ke le poinga sila o se fa sala lau o te le poinga o le tatou no foa tau te fa lango lango ia oi yes Pwede sa vai kare ka mai nga ka misa so wala ai la o de sa mai ngo foa sa mo foa lai nano fa ya o pese fo kala la ngol tatou sponsor mana tu mai la ngol kama o ngo foa ka ke fa lango lango ke ro por le ya fa sa la Lupe Maxila iyo man tu e sa o lo sila la yo bingo utala e full time lo sila fa sa la o ki mo meu ko ka pe vo ile fu mo Facebook ka mo mau le fa so ro ka e vio no le tu lo le ka fia sko finge o langi vio no ngani du e full on no ka mane le fe ide I fa sa longa soro a ko ko mana e loka o ka mo mau o ka dedication le fa ka ko fa sa no alo fa tu fo I mana tu fo I se uso ya mau ya la pela pe fo I tu langa o nisi o tu wa inga me fo o lo fa sanga ia te ia ai se tala se upu o te mana tu ai mau I le nei taimi o tatou ngā lulue mai o le tala lea o le mea o le fe momo o nga lima pe se fe po la ngā mio pe se fe e mau pipi mau se o le winga le na ele o fe uma le o winga o le tamale o Spider-Man o le upunga le ke ma fau ai o le fe ku fe pipi I le tamale ya I lo patua e fiu ko ves ku sai longa mai le se ele e fato a do mamulua oi ina ua e se vali mai ele ni o se vai suru mai mga ono ia lava ai atea wa isa o fa ngara fa mau kurisi sa o lele fa nganga sa o fa ngai mau langa dise me a to wo ja mo au ngi ko mingi me ku mai ala me marke no ko ngwa ku nga ko sa ko sa mo la ke fa le tu sa ya la se me o tamalea pese vacuum cleaner pese vacuum kama ho mga ngai sa mo mau lo king ku se perse ku la a se I lo vacuum pero e pe pese offe fa solo voi kurisi ka se kurisi turisi o ka ko turisi ka lo fai o la fionga ya fonti turisi ai se meu te mana tual nei tangata o le upu wala ngā pei o le umoro ua vangoa e te rikei taima whaisinga umori mau pai le rifa o le upu e tū lo uma fau o le whai aia o le whai aia o le makuale o le makua ia ungoa ma se I roku in kaofi kuso ka vale le ngia ke len kaofi ka vale ala ko ka vale kaofi vai e minga ma fino ai ma se uso o ina o wilo ai ne ai or kamaria so ne e po wa pa wa ya fu ingai wa vai chori pe o le aro le povi pulu iri ro kamaria iri ro or kanga ka fu inga ke ri ro po lo ka se fali Olha uma coa actor lava.
ole tangata. Ole tangata matua le loa. O le mea na ino whaafitai a tourist. O reita ia wherua i maturi. Malos. Langa umai ko inga mea. Po wa fo ikiro ke whakusa inga tourist ia fonki. O ke whakusa inga i mo meo kamba fo ile leo pomu ia kasale kau ai leo leo kongu pe afiu whakur kakaleanga i sau fafo. Anga umanga nga kuua o maski runga tongi roi kongu pomu kasa. Vai ile vai o i kau auraka. Ele ma kau au. Vai on arka oka sole o nga maso la ka malo ai te lole si vai nga no mo wana ila u ma fero inga male uso no ai ola le per king per ka sa ka u fat bui Kusam kware fia ron kingo o vai ku o ka o minga ku nga vai ku te mingo o minga o vai ku ola ping si wi Quem é esse ui? Quem é esse ui? Cá, só no paco. O Fábio. Só lele aí que manga lá o vai nga que ele ngou ia fonki. Aí se sei lá. Aí quem é esse ui? É mangue só a coi meu. É mangue só a coi meu se o fai ele corpo malo. O que? Kakama o Elvisi kalau fai o tu vasa ia o tamatua ai se vai nga o te manatua i tu vasa o le mele o sau o nai lungo live o le makua ai sila la isi o le kure le o na ofuia ena pu e mai fa mai o langa skaili le tato malanga ai sila kura ka malo mas yung farku yo nga muliang tele ai sila kura kuor ko inga o le tu le fengtana i loa po o na pele o na iyo o le tulanga la ia Elvis ai se meu te manatuai e te longo fia a mata mai le pese lai ona ia nga live e fai e pese loa lai na inu umani fangu corona se lua pe toru a mata mai lola ia leo ana fainga ma kero ke mi mo fa ia a se o le favorite ko inga o le VP vai go fa o le favorite kama o le skaili la le ke vai ka mo mai lola Elvis Vai maka. Vai skaili la malo. Wa ka wa yo me sa pa ka ko mala. Man sign form. Wa mo sign form. Man sign form. Wa ko ingwa pa ko. Ele te tau na tau ma fai. O le taimi ai tau song ki ai o lena na e tau ma fai na e sai ai oi America. Ia wa o kinga nga si ka i pa o pare ko. Ele sai ai la fal pui. E to sai la nga wo. Ia. Pa go natu. Ai. O ngelas fanga o natu. E mo i kala sole. Fiku yo po waru vai. Ia kalo fai se o so mo molia tu fa mo. Kilo me o kaure kar kongwai. Pe ia le mama ko e foi pe koru e masin kar wai ngo fa mangu ia foi le si foi me ngoso e lunga bolo ngas fanga. Awa sisila. Or ka kai ko kusale le ma au le ya sa vai. Pe o rusi rumasa pe masa. Vai. Tau la po ke sia la longa mangava. Kai kusa lua mawalunga, kukusa fefeke o lua mangava. Vai, o sau kere ngai iruma. Fa manguia le loa soi fu o so tele loa. A toanga ole. A toanga o lo pe ya le so. Ongo su fiku. Ya mi sa fa mo o ongo fiku. Sorry. Me foi de quem era lenga do farcava mo longo i ongo i vai pa. Ono sui va tu sanga soli. Ama kua kele ari. Como era os fangauso. Yeah, happy birthday brother. Oi tele ya lo was soi fua. Ona o lefa to ai lo atu. Ia, se uma vilia tu tau tio e festa tu ki se te mo ne va yaso. Ia, ai fa tau oi, e ne fa go e ma ua. Famune tele, au le tele le uso. Ia, se on fa tua, fa tai fo iso nga mana tu le. Masalo, ia, mas ngai le ki o lai ki I fonga ngi Brisbane ma
ma i lo Ioe, Wellingkonge e le whangaloina le capital le whonga lo mua. Ia, whamalo atu le tautua, whamalo fo i le whonga Samoa i Naisini. Voice of Samoa ia o i la tau o lo whaia whasara launga. E sunga fo i atu i la epa le televise Samoa i Amerika. I think o San Francisco. Santiago. Ia, sa. Whatalo whatu sunga atu la epa. Aupe dai no o ma. Ia na, la tau o mai la tau tautua ma leo o nanga. Radio Samoa, not forgetting Radio Samoa, whamalo atu le sa ta whea sa vea. Ia, maritele o tātou ofisa whasalalau. Ia, o te momore tui, olo whaanga se usua whasalalau ia vani tufunga. Ia, umi fo imatele toi pōwa, sa wari de kōruru whakausanga. Ia, ai o se wo matele na ia wo tustala lo i Samoa. Ia, ma ila tō ma lava o lo whaia tūlanga o whasalalaunga. Ia, ai mai se foi last but not the least. Peseta ya feta matalasi. Sa also. AKA. Ko kia ngaro ka. Mike Oifo. Oh, AKA. Mike Tyson. Mike Tyson. Ayo. Ia alofa tele atu. Ia mo lausunga malo fo I o faiva. Ayo. Kama ya. Oi, ya, pau. Ya, fafte tele lava. Ia mo lautou tua foi ia feta. Ia sa kai kasi kera kai fo le weekend kere sa fo ia nga fasa longa fi fo la ko pa no. Ia marka kamba ya fiu kamba lele. Oh. Le o se si do so ia ta. Tu lo. Ya, whaaftetele I le tūlanga o sa I le linga, matūlanga o vaenga ia. Ia, to te lea nisi e tusi mai ma whapea mai. Ia, mana ia informations, lai mana ia lava le whaafuhinga le sunga ia fiu. Ia, po o le fionga e whaumuina o le o ana sa I le linga, matūlanga whapena. Ya, olai makuas se lau pasenge o ia fo ila access I vaenga la ma informations ma tulanga fa pena. Ya vai ro fu tatu ese uma se akasi fo akako kau fo ila kasi wa. Le manga se makamaka. Io. Lai focus lava le tofa ya fiuia ia na vaenga la ngor kamalo. Eskaidi fa auditor. O kika fo ile fa historian skaidi fo ia io elangor kumaro sa fa ya onga sa leo la ya onga experience I tulanga na ia ese fo ile approach ese umata to ai lo pu atama tu masanga la wal fiso la wal tolo ai ala tasi le maunga yolo manisi o fa sala lau ike u misi ia ma ua both in Usila Australia ma Samoa ia a mesene le lua mesene le lua mesene fionga ya le lua la fionga ile alo le maiava le lua mesene ia auto uma lava mo moli atu ia ma ke fa malo ku foi ke ko fa pe ma ke fa au auto uma ia o ile fola fala ia se uso ia va ai na forsa ia va malo atu talamua auto uma le talamua Samoa Global Samoa Observer TV1 TV3 TV9 FM and so on. Wangi si ala leo Samoa o misi. Pasalo uma except 3 au ka ko ko. Ya. Lenga. Iti live. Ya. Por kasinga de ko ko. Des kasinga ko mai. Oi. Ya. Famasingo. Kafe yer kala foi kali. Famasingo mai ai o ko ya. But o tangata ia matitana no tua ele sesa no ngale atawa. O lo tu maua. O lo tu maua le tato wala va ar sailingo la mio ko. Ma tau tatala mo le amio ton. Ia manisi o male maua. O le tolo faanga mo le vanga le fifi o ma proklame. Ia. Tato fila ila so taiao. O le anga le leio tato mo te sili lang. Ia. Awale ngalo le tato wa malanga le tato wa au finga luenga tu fulunga nei tato wa sofa mole le tato sisinga fu ai pe au ye le tato flyer le na va mole lava misa o le fa moe le o fa moe e faia I le aso lua se fulu ina I LA
le o tau sila mai au iai tatu iai le vaenga lea aso lua se fulu o le awhai ai le fia lea dance o dine and dance dina matatou fia ma le Blue Wave TV crew i Aotearoa e iai mai ai le tatou o whingaluenga Godfather le ataua ia whapea fo isunga loia sauni Elvis Molly o le fionga tole foa Andy Ayolupo fionga ia au mua to'o vaenga manisi o le tatou au whaingaluenga Michelle Tofine ia Hannah Schmidt Breaking Waves you will get to meet and greet and see Hannah from Breaking Waves i le wha moe lea o le uru whale le nai lima se fulu ta la pre-present ai sa o loto ai le tau mafutanga e iai fo i le bā o le available li lea fiafi mo i la tau e fia whaatauina ma tau mafa ia sau vai o fiafianga au le address le na utu ina tulunga David L. Baker Golf Course ia i le locations le na ia utu ilo utu si le fia i Fountain Valley ia o le wha lea o lo ta i moina e le sunga ia talo Ray me ta i malifritua ia naite ia me se fo ia se uso ava mua matai Andrew ia malifritua ia Marian panapa lea e la tau te hosting ale tatou wha moe ia tickets and payments wha o ngā le tatou app fo i o le sao mo o toi Amerika ia sui fo ngisi o skeke lakalakanga i le nofuanga lea tatou whiro ia i le aso lua se furu now o le aso le sisi ngā fua lea o le a tatou whiro ia i le aso vai aso mua yuni na isi le fia le tatou patunu vai aso mua yuni o le aso 5 ono fitu o yuni ia e iai atoa le tatou crew i le Victorville Flag Day o le a live tu sao mai fo i le tatou Blue TV ma le prokalame o le tau te iae le wha moe nei mo aso e tolu ia a fifio atu mo the first time e whailoa i sunga loia ia sauni sunga ia le a taua Godfather Elvis Molly matamali i wo tau sila iai a fifio atu pe a whapea whaingata ia te oe it's a one off tasi ale taimi whapea mongi fo ilo walofa mongi au ko mengi oe le te Amerika ia wa uia wa umalanga atu matatou whailoa ai a moni lava lo fia militino mo lo fia whailoa mo lo fia whaatalofa ia ile au waa a toa le tau te iae so atu mtalatu au ile sisi ngā fua ia Victorville ta tau te mafutai mo ila tau California manisi o pitonu utua oi e baua fo ile avanoa ta tau te weekend nei i Missouri aso se furu ma le tasi anga ile aso se furu ma le lima aso ma le ono ia o le a malanga tuai i Missouri e pei o nei lunga o le tatou Flyers whailoa ia tuai foi i le whaamana tuina po le celebrations o le aso whanau i nai Missouri le ala ua iei le vai aso le nai whailoa iei ma tatou community Missouri Independence Missouri ia ma tatou uma o le tatou au ale Casey ia le ala sua tu Godfather mai se sunga loia ia sauni tatou whailoa ia i mai le aso se fulu ma le tasi anga i le aso se fulu ma le ono o le masina o Uni which is toe whava yaso ia maua le avanoa e whailoa ia toi foi i le community i Medford, Oregon olo kai mua la le o mo o i Portland a utele i o le taimi mua lea tau te whailoa ia i mai le aso wha o Iulai anga i le aso iwa o Iulai community a Medford o te whaalongo i le se community to tele ai ua matua wala au whaaloalo mai lava le community ma le kalesia whakasa manisio i kalesia so whaatasi maua i le avanoa tātou te whailoa ia i so makai fo i lau kalena mo o tau e fia le nei tau tua ma le nei o nanga o le mātou malanga mo sisi ngā fua ia ai o le whao ngā ina o avanoa ua mawhai o na iai lava i Amerika i le taimi ia tātou te militino mo tau whailoa ia i foi ia wai nei te o mātou foi mai wala au lea tua sesi o le au bodi ia ia lai mua maua le avanoa ia e te lifo e pu e muni e se tau wata ia o i nālai me fo tātou Seattle ia o le tātou whelo i ngalanga o le tusi atu lava le Flag Day ai peitai
ua le o iai se confirmation so le flag day mo Seattle. Ia, ai o lo maua le avanoa tātou te awhea I lava whaafetei fo'i I le whionga di teitei whono, a whionga ia awhamasanga, ai maisi o le nuu o matai I Seattle, ia po o Washington, whaafetei lo tōwanga le leia mese fo'i. Ia, o le avanoa ai maua tātou te mafutai, mai le aso iwa, anga I le aso se furu ma le lua. Ia, ona aso se furu ma le tolu ai loa lea o iulai whai malanga tu loa Utah. Mo le whaasalalau ina mai o le fua Utah I le vai aso atoa mai le aso se furu ma le wha I le aso se furu ma le iwa o maloa aso lua se furu to e fo'i mai tama kiwi ia ilo latou fo'i se o matou fo'i fale o nei ni usila ia e to no nofo lava fo'i tama matene meleke ia o sina run through le na tu sai ia o le afa pe fo'i e te fia so te mai ia o se ava noa e po le se ava noa ono maua manai nisi pe afa pe o e si la mai o ye se so lo ainga e te so te mai la so te mai te nei ia o le te malanga o se mato o malanga ia ona tau tu waila ia ona ia ava noa ia e maua mo o e masi ko ainga langa be fo mele malanga male fionga ia vui tele ainga ia o mela o tupu to tau meri atu ia o le maua se ava noa wa le fitau male taimi ai afa pe o le wa sila mai ai wa e toi manatua Godfather mai aso ia ia meli mai mai fiso tai mai ia I lo ainga matulanga fa pena ia e tu sai o le fa moe ia ona maua le o le avanoa e arua kua yanga o Godfather ia manga arua kua masauni arua tu masauni ai mana o te arua tu arua tu wai matulanga ia ina ia ai fo ina I community to te sila fia ia o se avanoa le leile nei e o mile mato taimi I Victorville, California. Ia, whamalo fo I le fionga ia vui taurunga I sautala. I le 4-4 Samoa langa ua tele lava ina ave esele pūlou whaafasara lau o le fionga ia vui. Ona o le ua tāpena ua focus le lei ia le uso matua. Kusa le ua si ikie lunga langa baseka lela ua graduate. Ua pasi. O vui o le ua mei ese marfola whaafasara lau o kako sui le senior advisor le o tato sui le palmene usala tasi la le vaenga o le alu vui e makwafi ngau kongi I fafo section le le laipo la criminal laipo le tasi la le e ona o vui e malama o yo le fasala la e le ngaka o yo le former police o ia o le singi o fasala vai la ye kau kau se ko era kau pei kau ile kau fa substitute mai ska ia datu ia pei e la vile mai I le vai ngale so foinga ia so foina oi ia mo to uma ia mari si te o misi so nga so foina io ele o misi o ile tua ia wala vale proclame io wala vale proclame tato filo ile so te masani soifua ma ia manuia SMI. Fia whaafole nano lo mota, a fio mai lo le SMI hardware, funga le. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia ke tau I le lei malo manao. O mato vali, o lo au ina mai ati numa mau, ma ua mau tinoa le ananga tā, ma e umi foi ona au le iai lo mota. A o whataritali ai la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o mato vali, e whai iai lau fifilinga. O wale whalele ina atiki o lo mota. Mota tau lo alalam papa au ia tunu I fafo. Fafso tai le fionga ia mai lava Leslie Wolf. A wā mwhai tongi New Zealand. Ai iki Samoa lo oka. E nao le filipili lava le lanu. Mato te ngawi lua I le suina. Kuna piki lea e lo a inga I Samoa. E SMI hardware. O lo pa anga mo so se mea fau fale. Wan fau sia ina ua mea anga ngata.
atu o lo fea fioa I au kilani li usila e tausa I lia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mitiafu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whale o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse Markel Town I le Malai Valley. Le e Veni Pacific New Zealand. So fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei le mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au ina ia avele mātou ofisa e whai ma Fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mato ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Talofa lava and welcome to Rooters Barbecue Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quick Freight o se au nanga vave to e whaatuatuaina. A wale la foina o la container po o so se whaamubodi e wa inga I Samoa. Whafsota iwa awao I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le Quick Freight au nanga vave to e whaamaria lutu. Not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV.